Yeah, hallelujah. Amen. Yada osonia sa asira Israel Nyankopon Elohim Yawase. Amen. Obambo ni ahweso pa wodi adom yema enne atu yasomwie mo na sinkani din. Amen. Adofo mo somfo apostle ko agyeman. Yes. Enne so mesani mu adi ahie mu. Ye be che obade ya we nasam. No prayer. Me patcho bomodi na pe open no ubu. Yes. Na quotation tofem pe no acho. No prayer. Iwia no abachire. Yes. Na udie wo no afa. Sanse ye chicha betia ne cha no no. No prayer. Me de me di aka wo ye me si ye cha su ni edi. Ye media no. Ai. Ye Oba de wo ye mo. Amen. Ye di sunane san no. Di ade achi wo ade san nyina no. Na wo ben wo da na so nim. Ne ne wadom ne no nkwaje edi. Amen. Ene wi anwa so. Yes. Topic e ba na mu odu. Mu odu. Mwapi. Ono for topic ni say. Hwena wo nyansa anye wo nsam. Hwena wo nyansa ikura wo no. Anje wo nsam. Wow. Odofo se wo nyansa je wo nsam a. Kan kwasi asam. Eno de. Hey. Odi agimi sam. Eno de. Nyansa obiara wo bi. Okay. Aponche ye den. Obi. Odwan ye den. Obi. Okrama ye den. Obi. Entontom ye den. Obi. Anani bi ka obi sa entontom ni nyansa. Woni nyansa nka adeti na entontom osiban wa ohwehwe nipa so obanum osiban wa ono ban. Debbie. On carbon. Onka wo. Onka grass. Debbie. But na dwen chance o meka nipa. Yes. Abodi biara Nyankopon boye biara no. O nyansa. Yes. Ni ma meka chiro play. Wow. Na mo hwe na wo nyansa na anye dai anye wo nsam. Enu ni nkomo no. So nyansa je wo nsam a. Ade bire ni wa wiase ye wo behunu se wo fam no. Se obi ka papa chiro kro na wo fam no wani so no. Wo de wo bu de no chen obi a. So obete de okon adwuma kan ase de a. Aniyema Bible ne nkasa. Yes. Na nyansa wo Nyankopon de ma ye no. De ye kura ye wa wo mu de wo ho. De de awowo. Okay. Anya wa ba ko nso a no ye academic knowledge bia eno ko fa free school. Okay. Hwene no so amu nkama mfa de Onyankopon de ama no so. Edi awo mu de no nko. Inheritance knowledge. Ya, awo mu de no nko. Ane ye wo de okosua no school. Academic knowledge. Okay. Edi awo mu de ne efie nyansa. but wo Nyankopon de nko. Yes. Okay. Edi se wo Nyankopon de na mbeka wo nyansa no ho a. Udi agimisam. Wow. Yes. I'm telling you. Wow. Eti so biara kasa ni nyansa wo no. Wo de born one bra wo bra. Osuro dia ne nka ho a. Odofo. Ebeje wo nsam. Wow. Osuro dia no. Dia creator no. Adiam ode maye no. Hwa ba men kasa mi nkyira wo. Okay. Hwa na wo akola. Akola bi enu a wo no a. Sabem praduansa. Ne busu mienu miensa ne nan. Ubu brodo sha ne nsa. Omfa nsha de to. Debbie. Panon. Omfa nko na chi. Debbie. Nyansa ne chance on ye de koya no. Ya no. Na mum ni dia no so de fan or the strasa na no ho. Okay. Fanko ne ton. Enso sabre no akola no. Ye be ka so odim dansa. Yeah. Akansem. Edi se nyansa ye de wo no. Se no an oni paso de be bo ne bra wo bra Nyankopon de ne nka ho. Dia. Enne hu nya so obi tete ne ba. Wow. Ni hia batete ye. Jano no mo ne bra. Okay. On fa nyansa ne nante sa. Jano on fa nyansa ne nante sa wo be bo wa. Akansem. Edi hwe na wo nyansa wo ekura wo na anje wo nsam no. Wante okwa adwumase a obekasa asoma meka nkwasi asam. But ye ni ye pa. Ye oni bebebre wo wiase wo nyansa e dan aje wo nsam. Wow. So what you preaching here? It young boy we do one nyansa. Do one nyansa no e creator no. Yes. It only dear no de better tell. Ana wo or the idan or the abo dear no bra. It will get the book of Romans 16. Yeah, the Bible Romans 16. Aye. Me part of verse 27. Romans 16:27. Wonyankopon no nyansa fokro. Me na me sure Bible no. Me your printing press. Was wo Nyankopon na hedan. Wo nyansa fokro. Nyankopon na hedan. Wo nyansa fokro. Yeah.
Wow. When Yankupon no ye nyansa for cro. Yes. Nyansa nyina mura. Wow. Ono ye nyansa for baako pɛ. Yes. It's only nyansa for baako pɛ dim nyansa che wo bia dia. Me penyansa ho nkyɛ na se me kwaje. Ono It is say me nyansa kura me no. Why dey na metimi dia ka ho a metimi dia bobra. Onyankopɔn. Very good. So Onyankopɔn nyansam nyina mu baako. On nyansam yesi nyina no. Na nyansam nyina wura no no. Yeah. Oya wura ma wura do no nkuto. Ono ye nyansa bo akwa no no. Yes. It is okay babu na tie babu e. Was Onyankopɔn no nyansafo kro. Onyankopɔn no ye nyansafo kro. Ono na numonyam emfa Yesu Kristo so Ono na numonyam fo ya gye nkwa mize ya so en Canada. Obade na sinka udin. Amen. Aye yem fa do ba ya so mezi ya so na nka. Amen. Nyansa ono ye nyansafo. Nyansam dan ba ko pɛ. Odamu fuya. Eji se mi hia nyansa a adi aka mi wiase nyansa no ho a. Aje se nya free ni nkyɛn. Eti ye entete. Yes. Entete. Eti se obi adi nyansa baba ne brade a. Ene wutie me na ene mentete oba ja no nante. Yes. Tinya se kyerabofra kwan a ɔmfa so onyi a wamfiri ho. Kyerabofra kwan a wɔmfa so onyi a wamfiri Proverbs 22 verse 6. Also Kyerabofra kwan a wɔmfa so. Kyerabofra kwan ti January. I didn't want to say Kyerabofra. Yeah. Non feri nyansa nante. Kyerabofra kwan ni nyansa no. Wo January yo eno no I know stomach direction. Okay. Say ni control. Ne ni tete ne ni rules a oye de opɛ. Yes. De kura ye no. It was suru de no. Ena ebeka ho a na ma direction. Yes. No wa ball brace de ye ball your ball wo no ehwehwɛ. Nye de wo hwehwɛ. Okay. Na si wiye oba de hu mobo. Amen. Onfa ne senka ho. Amen. Bra wonyansa ne kyerɛ wo sɛn. Wensa sɛn. Wonyansa ne kyerɛ wo sɛn. Pen ye masam. Wonyansa ne kyerɛ wo sɛn. Wapo. Wonyansa ne kyerɛ wo sɛn. Bokro no. Wonyansa ne kyerɛ wo sɛn. Wow, iti nyansa no. Hallelujah. Amen. So wutie me na mo ani mra ho so. Yes. So what trade village pen ya? Yama hu aponche ma fa patada o. Onim. Ohu da. Kasi di pankwa na fa pata. Dabi. Ponche na ni ate. Aponche na ni ate. Otimi firi nyanyama so. Yes. We go ba so sia pata no owe buro. No owe buro. No owe buro. Yes. Oba de hu ye mo bo. Amen. O man ti ase amra. Amen. Nyansa ben na wonu mu a chen se eburo we ye to fam ansa obe hu nyansa awe. But hu nyansa se me twimu tan nya de beto fam da. Ese me to na top. Yes. Oba de mi epro fam ai. Amen. En wo samra. Amen. Bodam for obi bodam a ni nyansa no ewo. Yes. But eko high. Yes. Okonanim. Akonanim. Upgrade ni de no. Di obodam for bi buru nyonko bodam for say onim nyansa che no. Wo de bodam for mi no. Ba ko aso nyema gunu kuntan. Enyema soso ni de pese bi bag tantan bi asensan no ho. Ni nwura bobo no ho. Bobo no bo. Ana bodam ni ba ko so miti ono bodam ni no a wasesa nyama so ano. Ana onu hunu se wasesa nyama so ano no. Ono na twinchen se ono ne dam no eye low echa kwa no ti de pifi na no asa ai akwa esu die serious pa o sanya do no wasesa nyama gu no so ate asam na akwa ne kai no my brother cry won't cry we bodam fo na ekasa Bodam fo nyansa no. ni nyansa won ono peso a kire ze ni we die ni o se akwa die fi serious pa o ono bodam o ono ka kire nyonko no aso sanya ma so ne se ni die ni serious sa ono so ate asam no kai no se cry your own cry bodam fo ti me reply nyonko o nyansa but nyansa nto am se dam ne direction na amano no e ho no nam sese Yes. we have to preach na se dia etina me se hwe na nyansa na anye dan anye wonsam Onyankopɔn no nyansa fo kro Ona ni monyam fa Yesu ono Kristo ni so. monyam fo ya gye nkwa mezi aso Canada. enkano ono ye nyansa fo kro Yes. so nyansa fo kro dia James 1 verses number 5 te bible James 1:5. Yankopɔn ka se ni bible ne se men ka se Nyansa efri Nyankopɔn. nyansa efri Nyankopɔn creator no Etifia sam no no. oti asam no
o ka some natural wa eka obi nyansa me na me show bible no me ye printing press what say eka obi nyansa o me so nyankopon me pa cho ti o nyansa be na aka obi so obi a wo nyansa ati nyansa be na aka obi sabre nyansa be na aka obi sabre what say eka obi nyansa o me so nyankopon wo mi se nyankopon no a o me ni panyina ade akwa adendia ono ye nyansa mu nyina ba akopɛ nyansa mu wura no etu ono na ko bisa no no ma obi na fa ka wo dia na fa bobra nyansa be je wonsam obade hu yamabo amen si ebe wiase ene wo nyankopon biara ni wiase ene nyankopon biara ma wiase da ya na de pe ba ya anti pacho wan na tro se emokro no okay wan na tro se eniawu why na kasa asam it is a great be na am a warning am a commandment say ye mokro no ye ni awudi a na ka chem say wunyansa chaw say mokro no a eti wan kan ka wuni nyansa bi sa preach on is a point wan kan ni nyansa bi sa if so can the book of Romans 7:7 the Bible ka Bible nyanko was it afi me kasa was it afi me kasa wo so ba kasa emra ne ye boni ana David memo se nyemra no na san kan nyemra nsam du a anka menim boni anka yenim boni se mra na nkasa se mra ne yan tro mu se emwani mra dia anka menim akono anka yenim akono wani bram yes tie to aso was na boni na mra no so enti boni the Bible be so kire se emra no ana ka bibi kire se enwia eniawu nsan wadia mokro no ana ma wo be nyansa wo ho enti nyansa no hallelujah ehia ntete ye ehia kwankyera na ati bi dia bobra enti se mimi dibi maba wiase na mi wiase me ba ye no me de mi se ma twen chance ye mokro no oboa wa so nko bi anka nka unim nka unim David enti hwe no nyansa na nye wonsam eje wonsam a okabusu sam okan kwasi asam oba dia fare sanka amen wanya bedi nyamna samu a be wie kire no de onyansa na kire wan no to get the book of Proverbs 14:12 at the Bible Proverbs chapter 14 verse 12 what's it nka say what's ekwan bi wo ho a ya kwa bi wo ho a etini woni peni so nes na wie ye no ayo akwan nti when ye etini wakwan na etini wo wani so no be bia do kona bia na woni be bia do oba dia hu mobo amen hena unyansa anya wonsam hena unyansa ekura won anya wonsam age wonsam a oba mobo because so can the book of verse Romans chapter 1 verse 22 te Bible Romans chapter 1 Bible kasa chira verse number 22 what's in kasa what's it where nyansa for and no bi tibi bie na so onim nyansa wadane nkwasea so hwe na num nsam na nsam bia pie num ba wa kwasea pa hwe na num nsam a ebi na bodam fo ka cha nyonko akoedie ye serious pa on so say cry cry and sankofo we mu nyina ye from bedwam da waso ye nyansa fo and no obi atwin chance odim nyansa ntodi eno na ebobra nenso wadane nkwasea so bo se wa letter no na nsam na wo ka no ene anamo na wotu no e kye de Bible chance oye kwasea osankafo 10:13 kwasea na mo nto no wotu ade nto osankafo 10:13 if stand na numa sam fitiasia wonu masam fitiasia obetu akasam bi kwasiasam na kwasiasam asam akwai kai oso nyansa so kan kwasiasam na ne kasa bia yero wopese bia wutie na nka akonya conclusion ni iye na nka utimidi answers na nka na me fe na mehu so obody statement no na table say statement no obody ban na so boni se fe da kwa na nyan kwasiasam na wodi wabodam ankasa wabodam edimu wani mra won so na wunyansa ekura na anya wonsa Megan when one coffee school nyansa me say osuru nyansa don't try when one fe wiase nyansa am be condemn osuru nyansa na nyansa ya de bobra no so wonyankopon nimu a wonti mo da I'm telling you and coffee de esi obi ye no nke se woni nyansa David and say nyanka ya baba konfo abaso bomb ye frosters abaso because nyansa chane se omu no nyonko ana mpaso de abu nyonko de na dwe na abiti obi ana ode ayeye enti aye papa enti aye papa ode na dwe na abiti obi na ode ayeye enti aye papa oba de hu ye mobo amen obi twetwo kokro no boko diawu no kokum nipa
ni nyansa na kyene so wonwuri wo na onko fie odu fie na nipa no sene sika no wan first kana ma no montu onko no nyansa we ye papa Debi nyansa mo je hwie wo mu na kudie wo mu eye papa Debi mesra wo bebre bo wani mra so hwe na nyansa na kura wo no anye wo nsam ibidi yaji hwe na nyansa na anye wo nsam na je wo nsam abaye mobo because so can the book of the friends can quotation me 1 Corinthians 1 verses number 18 read in English na me yanko verse number 18 also me nka say every say Bible say what should I say ya twerɛ to say me say nyansafo nyansa Onyankopɔn so obeseye anyansafo den nyansa obeseye nyansafo nyansa me ma nim di fo nim di ayokwa no bebe nim di fo nyansa nim di ayede ayokwa verse 20 no obeseye nyansafo enti nyansa ben Onyankopɔn obeseye ni eye wiase nyansa yes dia de bokro dia di ewuo dia mfa mmobrapa yes anu obeseye no nyansa bia na nyansa ho Debi verse 20 no ti oboabo nkrofo no kase odi nyansa obi amfa nyansa mmobra wa hwe obeti o because obi nyansa nche so omro we ni den oba bra sei asay later no be say ni nyansa na kire ne sa no na di na wu yes obi die na kopia fiase nyansa dudu onti nsam wiase nyansa dudu onti age ne nsam obi so dia da ne kasa tenten odofo wutie bi etu kan Bible no atie wose den wose na enyansafo nyansa wo he enyansafo nyansa wo he twerɛfo wo he wɔtwerɛfoɔ wɔ he wiase akyingyifo wo he wiase akyingyifo wɔ mu nyansa mu ɔmo wɔ he onyankopɔn na ne wiase nyansa nkwase asɛm ana ne wiase nyansa watetwi no eti nyansa bɛ ne kura wo a wo bɔ ho nsamra ne no ɛyɛ wiase nyansa wɔ nyansa ɛmfɔ fili creator ne num asɛm biara no ɛyɛ nkwase nyansa yes ya nyansa enkyere se obi na de wo ba wiase nyansa enkyere wo ba bia wo fire ni ba bia wo kro no hallelujah oba de mfa ne sanka enye nyansa fisoro oba de mfa ne sanka o kan the book of Romans chapter 12 kan when English man okay 1 Corinthians 1:19 yeah it says as the scripture says I will destroy human wisdom I will destroy what human wisdom and discard their most brilliant ideas. So where does this leave the philosophers? Debi. Where are the scholars? And the world's brilliant debaters? Where are they? God has made them all look foolish. Yes. Our creator name. Yes. Romans 12:3. Verse 3. Menam adomo odiadom so. Paul na kasa no. Paul kasa kire say wanam adomo a greater na dia den. Adom so. Enye ono ane dia. Obi na dia dom no. Yes. So amfa nkani nyansa na bra bo homo. Kasa na menko. Make kire mu bia say. Ye ka kire tiefu etie mi nyi. Wa mu tie mu amohwe mi nyina mu ntia aye. Wanyene ntina de sese odwene. Men ntina de sese wo ye den. Odwene. Odwene tra pe. Wo beto fide mu nyansa be den. E be je wo nsam. Men win tra yes we den odwene na nipa bi dwene atra yes wo mo dwene de bia nyansa no edi bi mu kono no wo dwene atra yes we den one kasa check your life one bra bo wa ba wie men tra yes wo dwene na momu no dwene eni da ho dwene dwene dia ba dwene eni da ho dwene eni da ho dwene dwene eni da ho dwene men win tra de esa odwene wow ti adwene kura ne de measures ahead dey ato ho ama don't cross the border unimu na odwene tra de esa odwene ya I da say ebe di wawuo anase du be kokje ba be ye nyina yes wow di na young boy so di not tam you are I just so be dim panyimfo atam anase obeke kansam amfa kwel ti dim panyi atam am ye di atam ama akosi creator no so oh Wajia said yes, what drinking? Yes. What drink trad yes, or drink dear, or penny be two for our own father. If you go upon my warning with the book of Proverbs, chapter 23, verse 9, who did 23, verse 9? Was a man Cassan walk was yes, about was a banner wounds will be a quasia, and how was Aquas and Cassangunasum and Quacasan Buquasia, or Bebu Cassamuni with the enemy with Tiana, I'm sure Babon, Cassamuni with the Anoquasia, or Bebunaquasia, Sabun and Mutia, Tian Nicoyan to Quasia. Future form father. The beat. O kasa papa na o kanyansa wo mu kira no. Onu buridan. Edimtia. Obu kasa papa nyansa kasa no obu na nimtia. Wow. God dey na dwenche no no.
and one odi akire oba de mfa ne senka Amen. wo mi akoma mu Amen. omo ni so ntem Amen. and then wadom le and then nkwaje ye the book of Proverbs ye Proverbs ya wo de kan je we ma me hwa de bo friends say First Thessalonians chapter 2 verse 3. First Thessalonians chapter 2 verse 3. verse 3. Ose me nka say Yen efutu sam no. eti afutu sama and me di me wiase afa na nyina ne say hwe de wunyansa ekura wo na anye den anye wo nsam e kire say ye den dia kire no say baby a eso okoni bla sister a young girl the wunyansa kire say shesha short skirt we wa yani wa ho fa ho ma mema the wunyansa kire no bonu wasum nwotwe the onyansa ne kira no anhwe ba bia wa borra sama ne sensen the onyansa kira no kwon yemfa de yenyi koda won yenwani ntoni yenyi yemfa foforo nhya ho sagira mu ani onyansa de kira ni ti weya no di weya we also we life death Yes. any life na ubo no Ubo deaf. Ubo oba de mfa ne senka ubo ade na wo ye we da wo se yesi binim de ade so de sa de amuri shamani no eyelashes no yes eyelashes so de yo what down ye de ye wi an ye de ade so se super good ye de so de be so woni se ko oso ma me na yo o papa na yo so ko da we nyo ma me na da Daddy. na mudi wiase ne ko onyansa no hwe na anye wonsa mo Ye futu sam no. ye futu sam ye de mamo no Emfiri nada o. anefi na ye ntwu nkofim but obi nyansa betwu akofim Yes. chokunku wentwi ni pa nkofim Dabi. babu obeti mama na obeti be ada your slave obeti ma set you so free yes eti baby awo ko na ehia so obedwiro se be boa me ana emwa me akansam Every film. eti bianko pasam no entwi ni pa nkofim Name na enam insisie so. Ko Name we tell you go abu yesi afata no. Name we nyago bu ye de e kan se afata e be bu obi nko ade a. So odi asempa na se yansa. Asempa na mayen asempa no e na we de guard wo nyansa no. yes Yeti ye kasa no. Eti si ye kansa mu kyerem wo baabu ni mu a. Enye si ebe so ni pe. Enye si ye be so ni pe ni ti ye be kasa. Name onyankopon so akoma hwe. Onyankopon wa dan. Oso akoma hwe. Oso akoma hwe no. Odo ne ye so nani. Ono ye so nani. Ti ye kana sama che wiase nyina. Na wiase fu ati asem no ehu se no mebo mo brafa. yes Yeti ye kan ade fa sam da. Eti ye mpese ye be preach ade fa sam. Se de munim no. Se de mo amunim dada no. Yemfa asem bia anya de be kata so. Ya emme bata bibi ho. Onyankopon ye na sini. Onyankopon no di adanse. Ye twetwe se ye be ni penima ni onyam. Ye be ni penima ni onyam. Efre mu ntan. Se free di pasa de bia ni pa no kona ho de pasa ya kasa ko. Dabi da. Ni akoso ni pa nani. Dabi. Ye kan de be ni pa no e be twi na free bonim. Yes. Me se boni obi tim. A wono anim se de otim no emwa no. Ana foso wo di boni nya no foso bani je wo. Dabi. Obo na ni nye de opeso ofrim. De betima setting ye nyankopon wisdom. Onyankopon asam. The word of God. Yes. The setting dependent free. akansam To ba dem fa ne senka. Amen. Wo mi adwene ni. Amen. It is one twedi yi a onyansa na ebeje wo nsam. okra Kwa de chew se ye bia na abayo de a ebeje wo nsam. papa Huni se wo ba bia wo kɔ ne ba bia wo nya dan. Wanko. Huni se wo de wo kan de wo nya dan. Wanka. Huni se wo de wo dwene de wo nya dan. Wonwene. Huni se wo de wo tieni de wo nya dan. Wo Wontie. huni we na ase ne nyansa kyɛ ne se me ye se dia wo nyansa ne beje wo nsam. Yes. ibredi age Tony mu a so amma Yankopon control nyansa ma wo na wa ji se wona be ye ka se Yankopon be control nyansa be ka ko wie se the word of God yes some no because anya no anko bi ni bone dabi ko bi nim dia no and be guide you Yes. na when you self control you control life nyansa ne dia wasi the road o asphalt no speed o konye ize se when Yankopon nyasam and guide no a obeto topoto om rough yes Masa brante nyansa bi kire ne se onu obi nia onu obi ennansa ni nia na eti nyansa de kire no to afa obi ni nia obi nyansa kire se oni ne yire nansa ne na senya dai enna is a prokonkon a wa free Yankopon man won say eni nia ba na
ebe no nso ayem from so obi nyansa no de timu ti do bet no hey nim se my bone Yes. when nyansa bi a che ni nyansa na ba ebe man warning Yes. hallelujah Amen. san nyansa na wapo no Wapo. de be ma warning and I say no hia no wakwa mu Open liberty. oba de hu yemabo Amen. obi nyansa che ni say ommo wim Any. to kono acheche ne bona no a Any eche na nkato Any. obi timi chichi wi say wo mafun nesina no maso mi wajam say kumo ohia nani ala balaba so achire bia wa mini kosua ohia bre wa krofo say young girl no koya ble walai The nyansa che no Hey. ono timi travel wa say ra o koy Who in the classmate? was wa shia elam was what you know ma ra o koy aba na ogo Off me, off me. Now, Nambu kura me catch the crown on chow penny. And then ranty a mobbing cry. Una nabre wa me jina who frame me ma ababawa. una abrewa mimi musao And then ranty a mobbing. una abrewa umusa mi For what's some free me so called. mame take why amabumfu Yeah, not to wabble. oche yonge The name is CC Happy and make kutua. una azisi how make me atrena ma enkwasi ade oye kwatrena berwa sisi Oche straighter. kwatrena berwa sisi obadi emfa ne senka Amen. wani so ntew Amen. nyansa bɛn na kura wo yi hwɛ na anye wo nsam Yes. ɛkyerɛ wo sɛ yɛ dɛn wa wani ama wo so a wo nyansa ne bɛgye wo nsam Yes. baabi bɛ pushi wa wura no bɛkeka nkwasɛ samsa leta no hwɛ obi a ɔse ne nyansa no ɔnwi so nyankopɔn nyansa wo pae a steady no Okay. ɔkɔ a wotim bɛsi n'akyi na no sesa Okay. Onyina fa ko. onyina faako Oh wow. sɛ adwene di kyinhyia There's only tubo sɛ da koro bi no sɛ deɛ ɛsɛ wabɔ dam no wobɛ sɛ dam wɔ fia no to mɛyɛmfa kwadwo ne asɛm ɔde ato deɛ mɛyɛmfa no abɔ dam sɛm o mo so wabɔ dam but ne asɛm ɛpie fi na nyansa yɛ dɛn ɛwɔ nti ntimi nyimi throughout ntimi nyimi throughout Asemu. to da bia nyansa bi timi pie wɔ ɛyɛ to da bi so na gyimie nso ayɛ dɛn na abɛtɛ na tim etim oba de hu mobo Amen. hwe na unyanse kura na anyɛ Anje wo anya wo nsam. nsam The bidda. oba de mfa ne sanka Amen. yanko Proverbs Yes. chapter 2 Verse Proverbs 2 Best masters. I Proverbs 2:6 Awurade na omanyansa. me na mtwe Bible no Dabi. me ye printing press Dabi. ose wan na manyansa Awurade. oba de Yahweh No. the creator no Yes. hey ono manyansa Yes. and ne yansa ye de wo ye na efri and not just what person what you say ye kesu obi abobra pa Yahweh nyansa no ebe ka wo de ho a ana betimi de aya ade pa amana mak anya bra obi abbo sisi fie ne ka wanse no do obbo bra kronkron trenyi wom Yes. na nkwa wom Yeah. enye so bi si dan obi sisi fie o sisi agbe bie e friend say companies a na no just wo nyansa na wunim nyame a wo kan Bible na Bible be kase mo Jeremia kyerɛ sɛ mo bi nhyehyɛ no ho Yes. awo ne nsa nneɛma no ho wo anu na wo hu ni saa hu sɛ we do bi nyansa that be don't go there man dear brother Jeremia chapter enya 9. ho Jeremia chapter 9. 9 Verse 23. verse 23 Sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ sɛ wo ba adeɛ ya wa asie ni ɛmo nyansafo hyehyɛ ɛma wo nyansafoɔ no nhyehyɛ no ho ɛwɔ ne nyansa ho. ɛwɔ ne nyansa ho Ɔhoɔdenfoɔ ɔhoɔdenfoɔ so ɔhyehyɛ no wɔ awo n'ahoɔden ho. obi ɔde na hoɔden ne bo a wa pompe macho manatrɛ ɔde danka ɔde bɔ apu hwɛ Bible no Ɔdefoɔ nso hyehyɛ ne ho what the force hwɛ ne wanhyehyɛ ne ho ɛwɔ n'adeɛ ho. ɛwɔ n'adeɛ ho Yɛn hu na ma obi hyehyɛ ne ho. mmom wei mu na obi nhyehyɛ ne ho Sɛ onim de. sɛ wɔnim de Wɔhu me. sɛ wɔhu kreta no Sɛ me ne Awurade a. ɛti nyansa a kreta no nka ho biara no ɛyɛ nkwasiasɛm Yes. kwasiɛ nyansa Yes. sɛ wonim no wo nyansa no kyerɛ sɛ wonim sɛ obi na ɛbɔɔ wo ɛna ɛyɛ nyansa firi soro Yes. nyansa a wogye di sɛ yɛwɔ kreta Nene nyansa. Okay. ɔba deɛm na yɛabla bom Amen. nyansa bɛ na kura wɔ hwɛ na anye wo nsɛm o Yes. ɛgye wo nsɛm a ɛgye wo nsɛm wawie yɛ nkɔyɛ fɛ da Dabi. Wow. ɔba deɛ ho yɛ mɔbɔ Amen. to ka Bible no a Bible no ka nyansa a
nyankopɔn de ma mani pa de bobra eye nyansa esuro creator no esuro creator no agidi so obi na bo no agidi so agidi sa onde ne ho sanyansa ne yesuru nyansa shebabu na babo no nko verse 2 verse 1 says down was it every no manyansa wo nyankopɔn ne manyansa na nimu na inimdia ne tiase free ba me na me twero babo no was it num na de ne ba enimdia ene tiase free adan na wo pu nyankopɔn num asam a hallelujah unim die me kwakwa wie wo san ebe wie wi ensa epo akrono awudie ashawo ni abusu sam de be wie wa no no de be wie wa no no shababu na menko na nim na enimdia ne tiase free ba nyankopɔn twedia mponum nsam no a oni petie no ena mani panimdie ene ntiase verse 7 ko okranya nsahunu matemfo bible si wonu na kranya nsahunu matemfo okranya nsahunu matemfo okranya nsahunu matemfo enyo obia oya chama wo mo na chama wo no oya dan wonam pepepe na kwanso oya cham verse 8 osi minga say so obekari atemu kwan obekari woni power dian atemu kwan no ahwe na hotemfo kwan so no ahwe na hotemfo kwan so verse 9 ono na obemu ohunu tenene bible ne nkasa osi onyankopon ne benipa bonyansa wo bra papa no amodi abo babo tenene eni atemu na watinya kwati atemu eni ade etene eni eya ade etene eni kwampa nyinam eni na manipa bobra bo kwampa nyinam verse 10 bible se me nkasa yi nyansa bo akoma mu se nyansa aye de creator no eba wakoma mu a ne enimdio so kra ne enimdio so kra mu a verse 11 said yan adwempa be hwa so adwempa be den e be hwa so what enti rules and regulations wow apply a ubejimi yes you nsam preach on wow apply rules and regulations na wow obekan kwasi asam okay take it a rules yana the bible na nyansa bo wakoma mu he's talking about the creator enti ase bo ho man I didn't know sinti ase bo ho ban what was some what nyema biara se prekope nkoyare achinyejie yes bible nkasa was ebeyi wo free bone kwan you free bone kwan identity no obi si wo no onyansa na nyansa na wo no e chene se onyankopɔ bi ani ho and yana sana tedia na bible fansa sha wona yam ko kan quotation ya yadi e with the book of Psalms 14 okay Psalm 14 verse 1 verse 1 o se de yi odwedwentwie no se na kuma mu se adentira onyankopɔ bi ni ho odwedwentwie eno se na kuma mu se nyankopɔ bi ani ho adentira eno odwedwentwie ko kan na kuma mu se nyankopɔ bi ani ho odwedwentwie so agim chan kwasea eno de kwasea ne bra panyi ne odwedwentwie okay ndusu ni nyansa na wunim creator wo ye odwedwentwie yes wow etwem kwasea ko odwedwentwie kwasea nya waye nena meka chero bible na kasa no eti toaso nyanko dia no me pato proverbs 2 ya toaso a o se dia verse number 12 no verse 12 ebeyi wo free bone kwan eti wo nyanko po nyansa ni beyi wo free bone but na wo nyansa cha se traboni adentina wo ka che di pass oni wo di nyansa wo so obi nyiso ni nyansa mfa nante nipa ni yusu ni nyansa nante na se nipa ne bro na nipa ni dia jimi sem a yentu no fu ja no mfa nante yes wo si on fa ni nyansa nante nyansa chere so omo asembeba oba de hu yembo amen ja no mfa nante oh yes na de chere na no yes yentu no fu ohia futuo kra de nyansa che ja no nko yes si ana lusu control kan na lusu control ja no nko nti so wuri say obi na control yes so tie no a obi fa ni rules and regulations nso a be you free body kwam eno de pa obi si wo yi so ni nyansa no na che no kwan bonya ja no nko eno de 24/7 obadi am fa de sankan wo mi adwene no bible kasa be you free body eno de pa oka enkontochi sa wo bonim say ya wo fie nyansa wo nyansa ho yes but when that someone me control wa o di be di agimi sam yes be di agimi sam yes afi bulu ani bi
Bad yam fan intias yemegu. Amen. Kasana menko. Verse number 13. Verse 13. You free one hour with Jack Aquantine. 1 hour where they With Jack Aquantine. come say obi nyansa mani Jack Aquantine ekodi nkwase. Emon konante esum kwan. Me na mtwe. Dabi. Me preaching prayer. Dabi. Quotation mu da opefe. Obeja trene kwan akonante dey esum kwan mu. Do onam sum kwan no nyesu onim nyansa o. De nyansa ne che no na onam wo. Verse 14. Verse 14 said there. Omono omani jibone ye ho. E ba de san wani jijan. Bone ye ho. We dey make us we dey akwa we say nyansa nyene nsa mamu da mo hwe. Okay. Obi bobo na sabin producer okoji winning bonus no. O share goal no, mu obi su goal o share ye. Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has robbed company. Amen. Hallelujah. Amen. Orofo. Hey. Se wey nyankopɔ asam ne nyansa amma monie mfiri sa tibia we mu a de nyansa kyerɛ no ano no wo bi bobo agye wini bonus no ɔgye ne die ogotam Agye ne nsam ti we nyansa no agye ne nsam di say ohia osuru nyansa yes ebe kyerɛ sɛ bra ade a we yenye na wa unsunsu anso Yes. unsunsu anso bi ni so obi na betime control ni de wa ho nyankopon asem ne control yen Yes. ena me se ya antwra ma ye ya anko obi enim Dabi. nti akola ye wo no a onim se ye de yensa koya no but say one tretre no a odi bedi aginisam Yes. ti na akola ria ye friend unim a me kyerɛ aba me ka se mi a kyerɛ ye wa akola wo tuani fo anu ni din ye friend su konoma ampa ufia su konoma mu a one started trust no one started ria no unim din e din asesa ye ba betu din den abofra kese abo afra mmoa to na wo maami ni wana so maami si nyema na ode watra na wo ria utimi tasem ponchi bi be 93 na dia hye wanum na maami di mi record den so be hye wanum wa ya 82 dia aka no 1 minute akola no abofra no ya bona afra ntu otimi fa aponchi bin de hye na num de nyansa kyerɛ no ɛna se report agya ya tue nkwan asi nkyɛn na report agya no mu a ɔno timi kwa na de sai dai akosi na ma gidi nkwala bebra hyehyɛ pɛn eti wani yɛtete no bra nyansa eti na wo hia ntete ye Memfa han show ma kasana bible no yen Second Timothy 3 verse number 15 se wo firi mo frase enim twere kronkron no ebetumi ama wo hu nyansa afa Kristo tumi a Kristo Yesu mu gidi akonkwagyem etu free away abofra no mu no wanante wonante a yetimi suma akwadwo kofa branch na dimirika kofa chance train ba na ko soja wo maame ya abo mama na dimirika koto mo bra mo na koto chance utimi danistia bodi udino no efo akwada waya akwa wo fio wo ya akwada obi asuma akwa bia na akosa na sakola no ko no nya bi de otiri nkwa obeba no na so no de ba no anya bi a silver no utimi bon ball se kwa ya rubber na se basket dia na wawu obeba no ball obedi fiance wa peja Yes. oba de hu ya mabo Amen. waya akwada on ti o want tiem ufiri wo pe ufiri akwada pe na ababa dane dai abrantie ababawa abrantie ye wadubra ye brawa wonye dai wonte
so nene na Bible so be ma warning e the book of advance Ecclesiastes what do baby ye bra wa won no ma warn say dey o say kai bofo no wo mnanti brem no ma warn si wani mra ho so na baby what do na ye bra wa won tan hwe na wonyansa anya dey anya wonsam who film mnanti ye mu pe wo di ni mnanti gidi no akonyi mo bi baba na fi wakọ wa no bi abetra so e fe wo fi wo pe obeda ni opani lebra okay adani opani e fe do baba ye adwuma ahwe obi baba wow u baba ye adwuma ahwe obi baba wadani opani u bedi pa u ya baba wa wo so ankwa wo buada ne fa atu adwuma dene u maba wa brem oba de hu mobo e fe ufiri wo pe na oba wo nkokora bom wow edubra ya kura wo oba de mfane samra emeka ho abrabo na ye bono enya wonko ni the first person was step land we so what he no ani agimi sam oba de mfane sanka o mi adwiri nim na adwiri ni hunu nyansa oba de nyankopon ma nipa de bobra yes takwe wakwa wabura wokwe na nyansa chane se osano pa onko tembe no omro no hihim sa edi when no no for to mo ayensa na e control no na ehim no a ede ni ko she go ogbotanum him ni sa na ni ko she gota wo de mo miensa hwe biom na hwe obi bobo no no odi ni winning bonus no wo bi nso so edi nam krom e she go e wo gotam odi ni winning bonus. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Yedase. Ejo nsamwa say anatio. Yes. She should go rough. She should go gotem. It will tin when it in a year now Roberts be the car womb. Junior level grand be torso. Second Koyan Sue no to one can be I then. Abba. Fena Unyansa Kurauna Yonsam. Amen. Fena Unyansa Yonsam. Yes. About the Fanis and coming. What me adrenaline, not dreaming Tiasium. Amen. 12 quotations and see for Proves 2. I promise to best number 10. Gozo Yansa. Yahweh, Obawakumwa. Name your so Kidamua. Verse 12. Verse 12 said, a baby free body pass with 14. Sanko Kitawasurian San Yak teaching and Wabi Jidini Mapa and Cam Man Massa Obi Jidini, Obi Jidin or Boss Abrawi, the young sergeant in Sabuntra. So we were making a free Sabra Boemu and my way, a bit setting free. Yes. Amen. Amen. Would the wabos would you want dance your bones and what top bonny beam? I want church be a for us unity. I won't be a bonny beam. Yes. As the first night, who shows up on the adjourn summer and answer a year then. Casanamenco, obey a baby with one when it's bonny young. One would say, Yanko pass some a yiddy per free one when it's bonny young. And yes, you soon young sound so, but one yard bonny home because when you control be a who be a new. Yes. Because before we catch us, you should answer. We can say, Miss Yanko Pontime, the idea is what the man wants to say. There is no God. You be no Atemobian war. They can say what doing. Okay. The Barisana, no, when you are doing free. That's 15. No, Cannon got a baby with one on our temple. You were free one on our temple. Nyanse free through the Baumua. A you free Sakra to be Nyanse Crown. Nyanse chose the bonnet. There be. I'm not a miserable. Maba miserable. Mayani now. Yes. The Nyansa, Unyankopon, and you. A Nyansa, a flash. Yes. Casanamenco. Verse 16. Also, the a baby with a ban and a baby with a ban and a mountain got to bar bonny. Yes. In some one proud.
oba ho okano kodokosam ama baba unko di be ma sabe ehuhu di nsam wonko tetew enko tetew atantande so ono won pone baba brem kwankyerefo baba wa bi di sade we yachi ya pone baba mu kwankyerefo ne wura firi ne nyankopon wura firi ne nyankopon obo no ba asase so di nkwasi asam ne fie ekoko wuom ufie kuma ko wuom na wunim na kwan akwasamanfo atwetwe konsamanfo atwe akwasamando if you don't I'm telling you yes baby I want na nya ho atro oba de mfane sanka it will come Bible case in Proverbs chapter 9 verse number 10 Bible case chapter 9 verse 10 no nyansam fiti ase ni rade suro nyansam fiti ase ndie rade suro enu onyame suro na okronkoni no hunim die no okronkoni no hunim die enu ni hunumu ena ye hunumu nyansam fiti ase ni nyame suro ti wa so nyansa no ade be me okwa me hu sampa wo nyansa se suro nyankopon yes wow me de be me so wo nyansa so usuro nyankopon wow nyansa fiti ase ni nyame suro yes de wo nyansa fiti ase nyame suro ni mu dia wonimu nyansa yes me se wonimu nyansa enka wo fra nyansafo na wo nyansa de kro ne wiase nyansa yes nyansa wo nyankopon sawom eye nyansa bonsam na ato wa bo pa yes obadi amfani sankan wo mi adwene nim omo wani so ntew omo wani so ntew me se bibi chichew yes nyansa fiti ase ni nyame so etimi obi so de nyansa de be asese ni se wo suro nya wo say there is a creator yes o mami hu say wo suro nyame obi na bo no yeah sanipa no na de obi ka se nyankopɔ bi ani hɔ dia menyini nyansa ne nyadan antum menyini nyansa because you can Proverbs chapter 10 verse 13 on the Bible 10:13 Proverbs 10:13 was ehunumufuo enum ehunumufuo den omanum ena ohunu nyansa me na mtro ye ehunumufuo num ne ehunu nyankopɔ num asam ye de omanum ehunu nyansa ne creator no if you don't I'm telling you to be ehunu creator no yes 9 verse 11 no kan na me ko Proverbs wa o se dia wasi enu na edi enabe do ese be ma wona do so na wodi nkwanfie be kan ye de nkwanfie kan ho verse 12 no verse 12 say den sa hunu nyansa hunu creator no wa abra bomu a hunu ye den hunu nyansa hunu fa na sa wodi fa hunu so ye me ka obedi hu fa wa nkwa na be soa wona asu nim nyansa o wa ho hunu fa yes wodi fa nso so a wa na be soa kila biala show ne ho be kire no na film na pon kila biala show ne ho be kire no yes oba de mfane senka amen wo mi adwunim look at Proverbs chapter 1 verse number 20 Proverbs chapter 1 verse number 20 verse 20 etifia sam no so be nka sen asode ho asotwe hey Bible ne kasa yanko nyansa tiam omono no so nyansa tiam e wo bro no so he's talking about the creator yes oma wo tene ne e omono tin so yanko pon oni e nyansa me go to the book of Romans 16 yes be amount that ono wo tiam wo bro no so afra wo say hey my brother jawi jansa jaya wo yes ja kro no jantan je busu sam kan na je busu sam kan yes jansa ne manu yo what tiam fra wo otiam omono no so nyansa the creator ne tiam se bia wonam ne moa wo nyansa ne je wonsam je wonsam je wonsam na la sho be je wonsam yes and we also omo tene ne e omono tin so nyansa ma ya tene ne e wo mono tin so otiam dwabrem wo tiam wo dwabrem bom kurapura no ye kan ho asam kire nkrofo o kan nsam se ye kan nsam se da bena ko motete kwa da bena montete kwa mo pe etete kwa asam akosi mo ba din tete kwa asam akosi na feudifo so feudifo amu di nyansa creator no few no mo be pe wo feudi da bena mo be di few akosi na enkwasiafo akiri nimde da bena nkwasiafo de ba de akiri nimde omo kiri nimde mo be di sa nsamfu ye chakodi akosi kwa verse 23 monana mo ma me kasa kire ponse monana ho ma ne kasa kire wate hwe me gro me ho mama mo be ro no no de ma na ja bobra me mo hunu me nsam be mo hunu nsam me na me kire ye dabi nyansa kita nsam yes nsam ye de bobra eni wutrim dabi eni wutrim dabi this obi kire wow eni wutrim dabi kita nsam bi eni wutrim yes this usua yes and so usua be sua negative okay sua negative nko okay negative nko negative nko wow usua negative nko adenam there's some penny bibi ayo dabi monana mo ma me kasa kire
etimuna no man creator ne kasa kire mewro me ho mama no be wro no ho mama memmo hunu me nsam memmo ni pehunu ne nsam verse 24 so dey say my friend na waka me say wo frɛ na wo kami matere me nsa obetre me nsa obi aso mfanya hwe tre me nsa se nipa mra nipa so mfanya hwe mutu me futuo ni ya akye ko futu aba wo nche wapo me kasa kire so mo mpenti nyakopa kan kwasi asem nyakopa ye den wakan kwasi asem kabusu sam hwe nipa wo se nyankopon akan kwasi asem bi wa wo kotu baabi onti asie nti wo se nyankopon akadan wakan kwasi asem wo hwe busuo ofim wo se nyankopon akan kwasi asem ya semako busuo ya se busuo mu ya obadi hu mobo amen onfa ne senka amen di akem di die sa de nyansa le kire ye no there is no creator yemfa ne sa ya giatu arawo ade na yemfa banchi die ntwetwe osen okay okora wo se wo ho obadi yemfa ne senka amen kasa na menko mutu me futuo ni na akye tu nyankopon afutu atwene me kasa kire na mo me kasa kire ni peso o mo mpe me so mesere mo onyankopon so otetew o so onim se nipa wa wie ye awie ye awie ye akwabra kwedu azia na wa abra entimini awie ye yamemre na so misumi wa azia na wa me say da wa wie baba no anja wa adwo mesere mo wo so basere wo aw mama niyam na dey wo so no I ready so oni hu time baby oni hu time ma hopopo ne baba nyansa ne kire wo say yes ye sister ano ya no de onyansa kire wo no se dimpanyifo atem abrante de onyansa kire wo no wanu yabe de onyansa kire wo no bra onyansa kire wo say no mtremo na say hwese wo se nyansa no edum pempenso obia na gensam na uti mfuku awu okay sefu wow boji sefu awu ntempa no adwe na kire se my rasta cause adaje awu ni nti okay no one me ya wadu no prepare so kwa rasta okay ane de wonu oni adaje nti no apetu krofo ye bitu apetu adaje woni ni time okay tirasta na why with this no why wana bodwe no wasa yo motom why abogise sa yo motom se na motom sa ba unya trum sa ni aya asese ubenya we need time if you want any atete kwa oto nyansa fisunu enchira sa dabi mesre mo mama niyam oso bese wa maniem ma hopopo ne ba beyi mo hi popo bi tetaw meyi mo hi popo bi tetaw meyi mo hi no beyi wa hi ma hopopo be ba sa plana there was there is no creator no minim babia wogina sabri but sani pano se obi am wi ase but obonsam de oso wan nyanza no o see there is no god onyakopo bi edi babia but bonsam de ogina nanu mudi nyanza me say akwa bi a wabodam wabodam ana wa start to bo eni aba mama su ko atuhina ko fa doje obi antia no ni donko bodam for na betia no say hey my brother jade oche no ya bodam 20 years ya nto boda wo bodam na nsia start to bo ni nua masa jai ni donko bodam for na tia no do ni nyansa na tia sa nkrofo say do on tesa wo na betia cause nyansa ni ka wo mfa na kwa ye Proverbs 23:9 kan yes can hope unity nyansa ni ka wo mfa kwaso na menko enkase engu okwasia aso ba se enkase engu okwasia aso obebu ukasa mu nimdia no enimtia obebu kasa no nimdia me den enimtia on fada etije so no nyonko kwasia na be kasa akire no yes nyansa classmate ni nyansa mu classmate ni betimi atunufu obadi empire center amen was ya bodam 20 something years want to bo nya bada wonyam enso our system ni o bodam na nsen ya hwe o totobo ni nwia wa bodam be 20 something years our system want to bo nya bada cool
o bodam na nsen ya o toto bo ni aba Amen. Who can Proverbs 28:7 Bible? Proverbs chapter 28. Verse number 7. Verse number 7. What's it there? The obumrano. The obumrano. Or your obenyansafo. Or your benyansafo. Or your benyansafo. The obumrano. Or your benyansafo. Who say a law be or your benyansafo. Na do ono ahohwefo bo. Na do nya ahohwefo bo brano. O senaja eniwo papa brebu kwa. Onim difo pa wakosue school nyansa anka di wo suru nyansa ne beka wo di abobra no fe be bia de nam wo di yinsam wa no wo di tuatua creator nanu masam etu ka Bible no aba beka sam wo Job chapter 39 verses number 1 tie Bible asam Job 39 eja wado verse number 1 Bible nkasa yenti di obo ade na eka ose me nkasa wose die woni mo botan so emere kire wo say there is no creator no woni mo botan so de ba ade abrechi awo bre obutan so nwuramu abrechi unim na war time na ofrotie awo konso na ofrotie so tama awoko ya aka no a unim sai of aso wo wa ku bi da o twa na anu ayi na anim nia ma ekoso o ni nyansa ne chere se ena nyanyankopon de tonsuo na obi na yese na wias na nkasa ena obi akosi nature na nature no one boy who created nature? Hallelujah. Amen. Mesi we na unyansa anye unsamo. Yes. Wuti obi nyansa, wuti eni nyansa wo no wuti ensam no a. Wuti bi se ni nyansa na ya den. Ajeje no. Ya ajeje no. Na wan we ni na ekoje den. Ajeje nsam. Te ajeje nsam na wokwa na wasam no. Wasa return nsam be tufo. Wo be sa kwa ba. Na wo hwe bibi papa bi afri be bi a wakondem mo. Ansa di ba be yi wo ho ano. Nyansa no na anye den. Anye wo nsam. Na unyansa na anye wo nsam. If you be eche na de na watwahwe bola no na wo pemu asam e de ayi wo nsam bia no nyansa he na anye wo nsam oba de mfa ne senka wo mi adwiri no omo ani so ntew baabo ne kasa na nko wose de ayi wo kai abosomi a won afurudi achini wonnim sa nyama we nyina wonim bra wo de wo ana wonim bra moa e de wo ana kwai se wokoto wo ma se emu akoto wo muram awo mo ma na woto won awo ya there is no border omo ya den se woto won awo ya chene no omo awo ya aboa pa twiri ya na waka no no pakam na se wo ma ho kokwa na obomodia no awo no hwe nyankopon nyansabo akwa wonyini wo muram wo him yawe no the creator no the boss so basase no oh yeah aboa ya wo na prekopa no anante yes onwia uso obi eni baabi a de unyansa ne kira no oso wo nyini prekopa yes na wo fiko na ntua wo ya kwala no awura gira na odi ne maame achi wansane ma won chen why no oja esraso efunu mu se oni no why no oja esraso efunu se woni no wo bi na efunu mu prakatini ehuma nso na efunu prakatini efunu praka de wate praka wate ahoma wate so ahoma fidie yi no why no sane sa ahoma no why no sane sa ahoma no no sane no to le bi ahoma ni bitimi tika ne nan na odi half no ko obekọ esu later na ahoma na ko sane why ni sane emu anankasa omunyansa wo ho my brother minim se Bible akasa kire se okwadwefo kwatati anje suana kwan ehunu nyansa ne just atati ayedan ehunu nyansa wow etinya unku na ehunu nyansa hallelujah amen nyansa obi awobi bara na wo dia na ayedan anye wo nsam and I mean go to Mao or Quadrifor Quatati and Chay. Who you know about Proverbs or Che one more dog and so when we answer. Yansa will be will be, but head now would the end of crown on your day and you some Proverbs chapter 6. What's the name? Verse number 6. No, what's why? Quadrifor Quatati and Chay. I did a tati and I have a Shana Quine. I have worked it was a Quine. No one answer, just the person answer. Or I know I not what to tell a time with the dinner truck on Korea day. Would do that one point a boy with Kenyan son or to me apply in the year. Time of best watch now. There's a Catati and Sinipa.
ono na oni titre oso no oni titre oni opani ni sidi fo wo dia wo titre wo awurade ya wa wi amobo Atatia president way. Ni health minister way. Ni friends say ni minister of interior way. Onibi. The education minister way. Onibi. Nanso omo sie so moduane. Ahubre. Na oboabo na di bia no. Edi Nyankopon di nipa to atatia. Opese o je say wa pra wo nyansa ni ya. Hallelujah. Hallelujah. Obedi ajimisam. Na di ajimisam so a obeka se tie de obo owo. Sansa nyansa ya de bo wa wo mu nyansa no a wo di ba wiase no. Hallelujah. Enu nko mo bra ma ni ye. You hear tete. Yes. 30. Tina timi ko fa bo ado be fie. Wo timi trani na no ate wase. Yes. Proverbs chapter 30 verse number 24. Verse 24. In Norman 9 esusa wa. Enyema 9 esusa wa asase so. Nens omo ye nyansafo. Ya chiro mu nyansa. Enyo mu munimo ya chiro ntatia number 1. Omanya omni ehodi biara. Nens omo siesu omaduane. Ewa hubrem. Nkukuman. Omanya omo honye dene nenso omo ye omo dan obotam abuwa otese opro akole ba bi odapa no a nyebete onu a bomodin tutu butanu yedan wakoye ne dan ho enso nano enche dan oni pikas wona no bible kasa kire wo Itutu many hene. Nes omo nyina free nam afuaku. Omo nyina mebe. Omo nyina tibi giga. Si nyina ye kwa simfosu. Yes. No mo saso straight. Aden yo man wo bi banchifu ho no. Yes. Omo kwa wi aba no. No ma sa bakra back. Verse 28. Wase men ka say yo. Obetimi de onsa akire ehuna me hwan. Hear me right. Ubede no machi ubetimi de onsa say akire. Yeah. Nanso ne tintan na nam wono tumi ni se na to fam woni angodi bia anyimfo ba mu me na me ka kire opa kom Jubilee House opa kwanyin fa police station yifa kwanyin fa uba hunu anansi tintan dey anansi ofia bia mu opa police fie ni se den ha uba hu se konwa bia se na anansi tintan dey ayi no fa so ba dem wono also mono special places do me dey e wa yin fie bebre yes Basa. Who's yes, you was a dayacha. Wasn't tintambi. Yes, and Nancy Bia day. Yeah, what about rent it? This can it be out with tie and answer. Yes, young one on that. Amen. Amen. And the other for would hear me. Nyansa free through your Nyansa, my dear Yama, yes. So one Tiam fan and tea about Johnson. Yes. Obadiam Amen. Amen. Proverbs 29 verses 9. Proverbs 29 verse 9. Bible kasa. Obanyansafo. Obanyansafo. Oni ojimifo de aprea. Obanyansafo ni ojimifo. Yeah. Obi onim nyansa dia. Hallelujah. Amen. Bible say men kwani ojimifo ni aprea dia. Atinye hunu. Obanyansafo. Men ni ojimifo ni bida. Sense obanyansafo ni ojimifo ko dia aprea. Dia aprea atinye dia. Se oye ho. O ka papa kire no. Osiri o. O ka nyansa sam kire no. Obi enim. Nyadi obedan obeti ase da humi bie nim enyadi obeji watomo da don't waste your time at all. Don't spoil your energy. Amen. And waste your time so you obenya Jimmy fo bi kwedan ekwa gina se moko no yakwa kensi ode ho yaka bibi kire wa beti ase dabi uyo bi a waye wadwe se wonti ase mi ase nti na obi mekire wa ase mi mo dabi de wadwe kire wo no eno anu nti no bible say eniu kwan se obi hyeda se de wo no we edin humi bi amam dabi ye ne so humi bi amam dabi ozo banyansafo ni ojimifo di aprea so ye ho ye wo pa ye de woni gidi sansere kire no humi bi enim mfaso bi ama so dabi oba de mfale se amen omi adwiri no amen omo anu so ntew amen bible kasa kire wo tufo ya we de bia bible kan first James chapter 3 James chapter 3 verse 13 verse 13 yenti oba de asem osemenga se wase bia nokure nyansa nokure den nyansa e say ye be hwe nokure nyansa
Quite. Mumu hai no nyansa fo. They say you tie me ne hwan no nim nyansa obi abepaja ne so nim nyansa. Eni nim di fo. Pa ya ma menka se me aya besin ko e friend say ankafo. Yeah. Mental hospital. Okay, psychiatric. Ona kore. Obi aso nim nyansa. Yes. Onso mu go. Wo nyansa besi ko fie. Wo nyansa ni wie pe yenti na ho. Yes. Baby, I didn't answer it. I did your more psychologist on one. Before I you were this okay. Or shut that, don't find it. I check your okay. Now, when you have francophobia, baby, you are no coffee. And your friend, I could go by bright. And also say, we were Dali come here, we be coffee. Ye be you are coffee. And just say, do fee. Nasa wo. Yama pineapple. Obey the dame. Yes, checking out your no say, Daddy. If I show me do fee, yama pineapple. Me walk room. Yes. No room we are. Me sensing. Me sensing we are. No my papa. Me mama me mami beard. Me brothers ni beard. No me sume dibi. I'm saying wait. Kojina decide. I know friend friend say akwaba akuso onsombra. Hey cheese school onsobra. Onso do fee. Yama frija. Onso ba any day. I say me so daddy. Say me do fee na me frija. Me sume wo horo ho. Me horo we are. Me sume papa. Me papa moi. My mama me biari. My brothers ni biari. I'm the frog onto. Oko papa free. Oko papa free. No krenyansa. No kren. Hallelujah. Amen. Me ko me. Hallelujah. Amen. Oko papa free. Me common sense not change sir. The change one papa free. We are in Yana Goofy. To oko papa we yenya na coffee. Honto. No so honto. The nyansa ni chane say. One papa fridge him. So no steady obi. Yes. So kwani ka so ben huhuru. Abroba no. Wa fasa. Into obi onye man hu. Obi na twen. Yes. Do afa the same strategy no. So me so do fie me fridge. Me so me wash me wo ro. No ro wi a me papa em. Mama mama biare. Mama me nenu biare. Mo say masa froko honto. But not dream a won't no apply no. Yes. You need to know. The nyansa na no watch no. Yes. The fe no mo baba na ntetia hu ni say eso hu nyansa say free enya dan yan papa. Obiara watwene. Oba de hu yemobo. It is a ne say what dream na ukura ne ne no. E chew say obi ani ho. Obi ammo na unnya nyankopon nyansa ba mo kan asem nya kire wa. No krenyansa. Wose no kure nyansa. Mumu hai no nyansa fo. James chapter 3:13 wose mu wan na nyansa fo. Eni nim di fo. Mane fa obra pa. Wose ti ayo do nim nyansa na free suru no. Bible say fade ba de. Onfa obra pa. Ya bi obi say shiwi. Onfa obra pa. Rimpeteshi. Onfa obra pa. Pema. Onfa obra pa. De ajimisam. Onfa obra pa. Mushisha. Onfa obra pa. Tremo. Onfa obra pa. Bashawo. Onfa obra pa. Die tutu asam. Onfa obra pa. Nyansa we. Ye bobra pa. Nyam bi o nyansa o di bobra pa. Onfa nche ne nyuma. Wo di kire wadwene nyuma. Awo joa. Nyansa wo mu fa nye tutu asam. Ojoa nyansa wo mu. Tuaso. Ose di an. Na se mu anytime na woni. Anytime boni. Ene man so twen. Kita man so twen. E makuma mu a. Ene mu ho. Ene na ho agwa so ni nyansa. Na mo di atro tie na kura no. Udi atro tia dan. No kura no e ba ko pe. Yes. But who person will balance no kura no. Who person will do what game balance no kura no. Now who do what game no e follow e be di no kura na e be sinanam. Enye ye da. Bi. Because obi no ni the creator na di esie ma na si ni ye da. Baby. Me nsum nyame. But me make sure say me nkase ntia no. Yeah. Ma dwene che me say obi na bo me bai. Once owo nko ade. Na me nyim ba bi owo obi ti bi ka che say na say bi predia say wonyame ame hu ni da de me dem asom. Na adwene na kura de wanhunu da. Na sabe odi pakra ka bono. Na me na woni trim yi to fam kura na. Ye yi kura won sakra betimi a che de ode dwen. Si ye ni petri ma me to nsam wanya accident and ye ni tiri ma me nya gu nsam chem de ode dwena betimi a chere me de ode dwene betimi a chem de ode dwene ade nipa wo kasa sa se mo ni time money so kita ni time money ene ma so
so chuma na kita man so chuma akoma mu a na nwa ho awura enwa abrante ene na mudi atro mudi atro de tia no kura no we wa sheda kawanim bidie so pese wo di atro ene tia no kura no you know wonim no kura bi enwa kawanim bidie so pese wo di atro ene tia no kura no ye go hwe ne kura no John 17 ko ye de no kura no verse number 3 wo di atro tia no kwa ye no kura no ye ni dan kwa no wani dan kwa no so be hunu wo no kura nyankopon kro no me na so ba no eti no kura na wo di atro tia no wo di atro tia the creator. Yes. Romans 16:27 said Wanyankopon no a yo nyansafo kro wanted. It is a woody atro tia no kra no a he's talking about the creator. It's John 17 the same can be here. John 17 verse 3 yeni dan kwa no so be hunu wo so ye be hunu wo no kra nyankopon kro no. Yes. When you 20 creator no. James 4 now James 3:14 na se mo ma so twen na so kita man so twen ene ni tamboni o makuma mu a ene mo ho ene nwa so ni nyansa di atro tia no kura no sanyansan na ukura na wudi kasa sese no emfiri soro me na me tro ye dabi nya hwe be afie ayefam me na me tro fam no dabi asase so nyansa ene okra ene nipa abrabo mu nyansa ene ahohombone dia na se ahohombone chekere ahohombone nyansa dia ye di ahohombone chekere na se ahohombone nyansa ho dia ahohombone chekere baba ene Timothy chapter 4 verse 1 Bible kasa verse number 1 yenti obode na sam a chekere for true for na hohun kan perfect say chekere na bi mu no echire na bi mu bi me fa nada ho ni ahohombone chekere ade ben chekere ahohombone chekere ade ben chekere ahohombone chekere atwon actually be frigidie no eti ahomone cheche no say e nyansa e den efri fam yento ye James ne so wo se sanyansa no ye de kasetia creator no emfri soro na mum ayefam nyansa ayokra babo ne kasa nyanko verse 16 wo se men kasa na bia di tan ene man so chewo no ahona sakasaka ene ne yeboni nyina wo nyansa efri soro de di kan ne say na ma wo bobo din yenwe fo wo bia behunu ahote ewasundie ewojo ewasomene mobro nyanse fisu babu so anya dan wonye chinye onye nya atwom odie wo twini pafiri bonim yes mpie ni pancha bonim so nyansa so die chinye oba de man tiase ya onfa ne musangu so nyansa be ne kura wo a wo hu de wuro no nyansa ban kana anyo nsam hwena wo nyansa no anyo wonsam awa dwamambom hena wo nyansa na anye wo nsam awa krono bom hena wo nyansa ensane sew esew ba wo nyansa chose bro de bi also ni mo limit it's not je wo nsam what the limit ukidni ana ehun limit ya wa huhuri also kidney the one in limit to a wuhuru to a full started doa unyansa do one de awie no once on us started tata unyansa no ana mo na wafo atropia say obi aya apparition afo utinya start yikes ensa na ebrew ensa na enuawo ye nyansa na kire no abai wa ba bia unyansa kire wa pon wa ma ese preko wani se ko wachi tum na de nam wiase apɔ ho ma won tese be bi woni padua na nkasa sei asina nse wunya accident ye pam anya yi ye wunyansa dodo de di wie no de wunyansa che won sa age wonsam misi obi tie mi kache wonyon kache woni se ampa eya agymensam wani tie bebre no wunyansa na kura wo se won fa bi wonfia won ma nyankopon control won ma de yaka ayenya masa mesraw sa asori bi no wakona nya enu nche sa asori owiase nyina nya den enye se sofo bi ebu kwase bi a enu nche sa asofo nyina nya men ni sofo bi echi eto de bi a obi di nipa bi echi e won nipa no mfum so awaye ho na odi abegyan se nyankopɔ bi ani ba bia me pa twa nyankopɔ na aye obone e wonni bi na afom wo ade na wo de ko sign the creator no wonti obi na so da me sesam bebre mom yanti obo ade na se wate na wankasa wonam hoyi ni de bia na wo toilet a ekita the same color dabi to da se sign bi ensuo do what me lo wo de me bo aka kire me ebu etun yi yes nesin kim
Tinti. Who was your friend Shipperty? Yes. A bear spread it. Yes. Yeah. Miss Walloqua. Jesus Timia. Who wants to swap? It's me back. No, no, because I sustain. Yes. What we say, what I do. Yes. And so on one year day. Oh my. And I will be net dear. Oh, no, just a general when you drive near or no work a car. No, see what we're trying to try by say, now passenger sick. Now, I did so sustain national talk. Now, opposite a mantum to a fair name, you know, the toilet to so no boo or the show. Say, Jeffini. Toilet or she is aging. If you talk with me fast, then you such as one so and find one more. What do you want to say, Jebini? Let me see, Mufantemi. So, body who you mobile. Amen. Of Amen. Yes, I been a crowd war. I don't want some. And if you never do some, Anna, I had you win some. Can I win some crowd? And you win some. Young kind quotation when I'm in Comra. Yes. Kind Romans chapter 2, verse 4. What can some for sa? Oh, Yansan the crow munwa. Nasa wumwi, Naka more, Udidi, and main, Coba, yet your pair. Shelley, your be up as well, be away, and off our wedia. And when Charles say, what for one you, Debbie, Bible Casachero. Romans 2:4. When you need chat, your Bible. And I say, what thing I am yen in the bossy talk? And as okay, can some fool way. Now what thing Uncle Payam yen in the bossy talk? And in a boot, cherry, what thing, Nabuju channel when you're what thing would I? What thing, yes, still. The only saying Uncle Payam yen, and I am yen Nabuju cherry. I do quite be such a one. Time when your man or chance and gave you a better sawajin. Yeah. Time when your mom. Casalamenco. To Yansa and yet can go. Verse 5. Coso, Wakuma ding, and Yakuma prima when Yanti. Buabuabufuano, you could pass or Buabuabufuano, and you chain Yanko Buabufu or the chain, would they chain, oh Buabuano chain day, Nabufu. Yes. I don't bet the time and Sabeso will say 10. Nibabutis will, my Yako. Or no, Bessus Nipa, or Nina, Amma one hour the papa yom was it all the papa yom was it all. You should any more yam, any adium pro. Abema one down. Now one will fear to Pam. Now what tear the end? No more tear dear when you go pono boss as not in a piano. Now what would tear the anteno? No more tear your man will bring a buffoni day. Our war. It get down to war at your show flannel. Yes, I don't am puffy bad day. Nico commercial break. Now she shared the song. And the dear was a son of a dear. Among some much a court to the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon some court to share no be emphasis and no 9. Hallelujah. Amen. Everybody here was. Amen. So nam doba ya shwa mezi ya so ama doing atu yen. Amen. Asamne ne da ho no. Yes. Hwe na onyansa ekura wo na anye wonsam. Yes. Aje wonsam a odofo bebre. Yes. Omodia na pa ho achi. Na bre ho ase. Yes. Na onyankopon asam en control. Yes. Na mbo onyansa no ba. Hallelujah. Amen. Bible can say more 1 Timothy. Yes. 1 Timothy 6. Verse 3. Verse 3. Ose men ka say. In kontompo nkyerɛkyerɛ. Ya won kontompo nkyerɛkyerɛ a obi betimi nyansa abitiu. Yes.
Bible be kept yachel. So be church and church for Tiaye nyansa efeso so be church nyansa. No one pray already yes Christians say yeah one pray ya jenkwa Messiah asem we free naja Elohim ya wenche no. Ene chire eduko nyamsum pamu a wan teach you nyansa ma nyan church do be kwakwaji nyankopɔ adi say ye wo ba ade o ha. So the pan wa huran. Say ni pan wa huran yo. Onimu hwe so beka so oni bibi. Oyade echinije. Oyare de be ade. Echinije enti de baba ni mu a 1 2 chamia na ma 2 3 me yenhia yenye say nobody. No. Ene nukuntwere. Nyunkuntwere wa blabo ni mu. Free mu bani ni ntan na beba. Kunsu pie mu a edo haw. Insekro. Koso. Ene ni pa ho adwem. Ni pa ho adwem boni timi pie wu mu. Masotwea a prepare de enyim de ato nuaso. Yes. Masotwea esenipa omadwene asai omadwene adan enso mo so munim nyansa ne kura bawona ebanisa na no kure abawona wosusu se onyamsompa no eye adepede onyamsompa yes onyamsompone yes sofo bi nyansa che ne se onyamsompa onmodia na onyama de nwa tonturo bi mfanko bunyame ma Omomodia mpadjongo besu di nwo no enane na anointing oil indo kwaso demu a eho temperature gallons agi wo say ma sofo nyansa che ne say onnu ebula so tonto nsuo abi nti adeton aja so demu ma tu be hie obi no ofira so demu ba rubber bag kura no onu so nyansa che ne say wonkodi dwa wo Nyankopon fie wato bibia rubber bag ya kai enam so akoye nkwan okay edifu sam so di nyansa bi emfi soro ebu Nyankopon ma nyame miene no se Nyankopon bie nani this one ti obi yade o de be hyankom ni nyansa de che no odidi ni nyansa ho nti ye won krofo bi a osofo bi di nyansa aboa dom anu abebu dam wo se san krofo ni nkaso mo yare wonya apache wo se ni apache abetra so dem uwi a ofeda na cha kwajo 5 million or 3 million unye mumu jode bebe one day bebe boko besi woni se wo Colossians 2:4. You can Colossians chapter 2 verse 4. Me can wait. Enti mu amutie me kasa asem we. No bi amfa na adasam. Antom brede. Amman kodi na chi man nyansa ekura no. Hallelujah. Wa mfa unomum. Yes. Obi si Nyankopon asem we di wo ba yakwa. Ono so nanu asem betima wa adanya kwa. Yes. If you don't, I'm telling you. Yes. Because Nyankopon asem no obi na kan na danu obi edanu obi akwa wo so nanu asem betima obi adanya kwa. Yes. Colossians 2:8 no. Tu kan Colossians chapter 2 verse 8. O se ntimu hwe ye. No bi amfa nyansa pe. Eni na da hunu. Enam ni patete sam so. Eni wiase fiti asesam so. Enam Kristo so. Amefa mu no mum. Ya kenyansa me so obi awo bi o. Bodamfo ba bia na level na wadu no. Ni so nyansa ni bi ni wiase. Wo de he bodamfo bi anum asem o kai. Sajin ni nyadwuma. Ube ti asem yo kan. E dey na that mountain fedi. Jadi ni nyadwuma. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa ti fedi. Mo bi nyadwuma. Yes de mi fa ni afepa honi ye di. Ya mlo, da fon great mi fedi. E dey na that mountain fedi. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa ti fedi. Mo bi nyadwuma. Yes de mi fa ni afepa honi ye di. Ya mlo, da fon great mi fedi. E dey na that mountain fedi. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa ti fedi. Mo bi nyadwuma. Yes de mi fa ni afepa honi ye di. Ya mlo, da fon great mi fedi. E dey na that mountain fedi. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa ti fedi. Mo bi nyadwuma. Yes de mi fa ni afepa honi ye di. Meda wase. Hey, asemu. Oh. Adweno. Dia chen no. Yes. Onim. Won sa adweno onim se. O se mu na moye dey. Mo bre.
ono muna mwadwi edwuma muna won asa yisu wadi muna madwen eye edwuma ne ono de na eden on say adwen obi a obi onzo obi a wadwen tie fi akwana no mo za mo bi na tie mo za mo bi na tie da for great mi feli e dey na that mountain feli mo ble ya ne ble inte da fon gwa tu feli mo mi edwuma yes de mi fa ya afepa ho ni edi ya no da for great mi feli e dey na that mountain feli mo ble ya ne ble inte da fon gwa tu feli mo mi edwuma yes de mi fa ya afepa ho ni edi ya no da for great mi feli e dey na that mountain feli eba chaw what means asem no kan no when you singular o isu plural o isu muna mo bre na yendie edafam kura ye fania prapa wan ye di eti onim group ko eden owo arofo hwe na unyansa na anya onsem obi won nu level we baby we sun level we no obi atra no ono onkasa cool level wo mu no onkasa level ben waduri woni etubo Osenka for 7 verse 23 midinyansa Solomon so di nyansa maso yenim nyina hwe wodi Sohwe mu nyina hwe no hu nipa mu ahodo meka se na do kan ni se mehunu nyansa obehunu nyansa nanso nani me ntam wa eti obi tie me na oni nyansa afiri so ni ntam ya dai awa akwa we omuntam wa kasana me nko wasi asidi ayi midinyansa wodi nyansa wa kura no maso yenim nyina hwe ade ko so nyeme bi ete se mu osowem meka se do kan ni se mehunu nyansa obehunu nyansa nanso nani me ntam ya den awa danse de gura wo no die free so ni ntam te sai ntam wa ase ye die edafam kura prapra ho ye fanya prapra ye di na mo die muna mo bre ifoni omo ye mo no ohun level bi I don't use the word mo die mo bre orofo wutie me so en kan je zo ngwana ni nyansa utim fa mabra mesra this on ma oba ade ne bam yes na sam gado yes aso timi abotre nya brabo Osenka for 7 itu nyansa no Osenka for 7 customer verse 11 nyansa eyesi ahunyade eyemfaso amuhunu ewo wiase nyansa nyunu asetena etisisika enyunu asetena. He's talking about the creator. Yes. Nenim de yemfaso nyansa di ni wurankwa una wenya no ebe save life. Yes. Ebi ni nyansa oba de man tiase ma amen. Duka Bible no Bible be ka say mi a chewo busi ni eluba ebu asese wow obeka say mi a chewo asem no obeka no tie na hwe Job 32 verse number 6 oside osna busi ni elu ay balaka ebu ase medie mi yabofra modie moyankokora etna matome bu ase mi suro se meka de mi ni mo obeka de oni ma kira mansan meka se na de okan se wo ma enna se be di 20 years 90 years ya man kasa if you do nyansa what tia you o se mfiduru ro nkyire nyansa na de ba de ampa na mu mampa huma wada sani mu ene otumfo home me na me sure Bible no ene otumfo nyankopɔ no boss basa greater na home ye ene me hunu mu ene me nipa hunu mu enye mo ni enye wahu asem na Bible ka no ya Bible ka sa o
nyomo menye pi obi a wanyini pi eno nim nyansa na nyempani ne hu atebo etu obi obetini anyine dum pempemso obi onim nyansa nyempani ne hu atebo nyempani fo nkran so ne betini hunu nyanko dabi etam se muntie me busi nyeli wu se muntie no me so me kire de me so nche de onim orofo wutie me ne hwe na nyansa anye wo nsam amen about the emphasis and count. Amen. Oh, yeah, there was Psalm 10. There was Psalms. Yeah. Psalm 10 verses to 7. Psalm 10. Verses to 7. Yeah. To 7. Right. Get your body as some. I say there. What's in a come say? I say, yeah. And now, obit me sin nakum say. Miri him that. Me, and ya be him that. Then you know. Me need the only a mani biara. Me, makase, bibin to me, and to Hunamani biara. Me, Hunamani, and to. Anto na de obi na chi owu oku obewu ha obi enu ochi owu oku esu owu pa was say nipa no na say nipa no enumi na enumi eni nkontompo nsam eni emimi die ahyene no ma nkwasi asam nkwa how ni musuo ahyene tachre mase kasam na ya kwa ya smo okay wasemo na mobre yene da fam kura timfadi akwa bi so obi akoto wa che na hwe guka akwa mfimfin ne nyansa che na osikwa wa hwa no tena fam waso se enye yeah enti oti fam wo ka akwa ni mfimfin ana odi wa che no fam wo wow ana pi ukoso kosoma no ababi da nche no so de bow ha police ni bi ba na che no masa mesra nche me na de we intensi what's the word so we watch a pabe hwe gugu wa bodam but asem no kan no kra ba nyansa na nche se intensi de na se wo se gu adem na yede ufri kwan nu but intensi nche se traka ka kwan ni mfimfin ba nyansa na che se on trap kwan ni mfimfin na traffic a block na you want to talk about the abandon but the police need pure masa mesre ncheme na sa de we intensi nyansa e chene se oni di okwan nu mfimfin into one mind traffic dabi adaje wapo aduma efa no montwa no oni di wie mu wi amatwemako na ntanye dan intensi Obadi amfani sanka wo mi adwene num eti bible ka sem bi hwo wiye na obi nyansa bi amfanu yankori sem bi e with the book of Galatians chapter 1 verses Galatians chapter 1 verse number 6 o se menga se yenti obodi asem wo se eye wanwa se matwe mu ho ntam ene bi mo twu mu ho afiri nyankopon nyansa no ho efide wafra mu efide wafra ya mu no akọ asempa foforo bi achi enso anya asempa foforo bi na ko nya asempa foforo bi anya de nipa ko ba bi na mu no efiri pam ko se hwe nipa bi wo ho a nipa bi wo yemu a wo ham omo han na omo pese omo sisa Kristo asempa no na sempo yen na mpo pause yen ana obofo bi efiri so be ka asempa foforo bi kyerɛ mu a eka de kyerɛ mu no ho a ka kyerɛ there is no keto bi ani obo so ba nipa no na ya nre ye be wiase ono ya de ye de nya dre ye nya nre de bi ye nya nre wo se nipa no wonue se de ka no kane no se de ya ka to what say na afa ye ka ni mu se enkrofo bi ate sa ba wiase o awomu awu we baba sa okay generation kasa na menko was se de ka no kane no na se de ya ka to what say na afa ye se subiom se obi ba be ka asamba fufuro bi kyerɛ mo e ka de mo agye no ho a de wati wo nyankopɔn num se nipa no wie se nipa ko no anya den wonue afei eye nipa na me pese eye nipa ana mo pese nipa na me pese me twetwe eba mafa mo twi nipa ba mafa ana onyankopon ana se me hwɛ se me so nipa ni mo pese mo so nipa ni dabi da na so me so nipa ni a yo koso so be so nipa ni a enya Kristo akwa eye wa pe na de na me wiase to can the book of Ephesians chapter 4 verse 4 Ephesians 4 verse 4 yeti obodi asem ko uwi aka Hebrews chapter 13 verse 9 yem 14 yeah 4 verse 14 no was na ye naso anya mutafo a ye naso nya nkwala o anchekyerem fra biara wuso wo bibi dabi bebia watum nyame baduri bebia watifie duri ye naso nya mutafo a daso ye mutafo a
anchechire hunu biara ewoso bribri na woso bribri na wo di chechire na de odi akwaniaba asa ha meti asa ha ne ntia eye nipa bread to eye nipa bread to obi to mrede obi dadao odi nyansa to mrede eye nifre nam na da ni nedem enifre nam dan na da ni nedem wow Nemo no mumma yenni no kure emfa wodo enyini won nioma nyina mu Hebrew 39 moment chira hodo eni nsam foforo emfa mu nchinchini nyankopa woni owo ha asa de metia no my dear sister ese bi hono a eso ni mfazo oba de hu ye mobo o man di ase ma amen mintibiri nyankopon yesi o mintibiri ne ntwe dabi ni ni patchia ma ne nyankopon twe mo bitibiri guys o tumi e wonsi fa onzi ka bia wugina so wonsi fa Ghana udan ya udan ya oh nyankopon pa wonsi fa Psalm 107 verse number 11 was it you will be more omu tinyankopon asem atua omu tinyankopon asem no den atua ana bu osusu ni animtia omu bu osusu ni den animtia we will be na di we bi tu debi mo de je dey obu osusu ni animtia yes 2 John 1:7 enada fo bebre oma bawiase omo mpamu nkase Yesu Kristo aba honam omo yodadafo omo ya dada oya antikristo to Job 34:37 beka se mi akere wa Job 34:37 Job 34 verse 37 yenti obo ade asa o se me nkase womo di musubo hwe na wan transase wesu unyansa no ajiwo nsam a obepre ama niam di abakeka no wodi musubo ebeka wo bone ho wodi beka bone wate yemumpo hwe wo ye na yeyemu wiase yemumpo wobo wansam gu yenso ndi pampo timi di ne wawura eka nsam gu ni niaso owia onsa di akotia nyankopon omani nsam a wamani num nsam obi wona num nsam piefire num tofam no omani nsam odi nyankopon di asie no doso ne nsam no utimi se oni nyankopon ye dey ediesie oni nyankopon ye dey oni nyankopon ye dey ediesie na wunyanse ekura no anje wonsam freme entwetwe nkom phrase say 055 955 2686 055 955 2686 na oni apostle entwetwe nkomo amanonifo monfa mo voice note no message na emfa WhatsApp line no so say mamu frɛ WhatsApp line no yedamase Job chapter 24 verses number 13 Job 24:13 Job 24:13 Ato frano walo wa ti set no wadarma Israwa Job 24 verse 13 verse 13 Bible say men ka say ebinima ehan enim etuatefo bi mayo mu nyankopɔ anim han no etuatefo won hwe na kwan anya do meso me hwe nyankopɔ akiri kwan won tena timpo won peso mete nyankopɔ tim but nyansa ne kyere say on tin nyankopɔ han na nim dai etua to de bia awrako pa see wa hemfo nyankopɔ sisi ye but nipa ntimi ntena no emfa na no nkasa ntia awo eso sa wa hiri dibre no obi na asha to wa ma awo wa kan se mo hiri kran di oboni ni di ma creator Oba bi onye mobo. Hello Pacho, we did maybe akasa free. Hello Pacho, did maybe akasa free. Shalom. Yahweh shalom. Oba di nsira pa apostle ajabi ni. Ajabi ba ko pe. Apostle oba di nsira o. Ena da si apostle what be any papa. What can we tell some trend? Na some what can emu di pa. Apostle nyansa ji obi nsɛm a ɛmani die nyansa ji wo nsɛm a timi ma wo da na aboa ɛni ti na bukari ne ja dan aboa na so man nyansa ji ne nsɛm a no ya akoma pini mu no no ya na de so ba sara tia oba ade ya we very good apostle nyansa ji wo nsɛm a ɛma wo ya sagriam
papa brania ko na dan no wa oba o business na ti na obi no one hour no ntini mu ye apaso ti mirika ko fie wura ba ko kam te fie wura ne so obi abetena dan so mani mura ne dem apaso nya na den ana yan ko be ba apaso shepe obi nyansa agene tam to kwai ko anyeyi ohwease ohwease de ọba boom na boom no aba beto akani ata ọba beto nso gboro no abro ọba beto adukuro mu nsu emo no beti na gina apostle ọba de papa anyumre wakasa apostle anyumre wakasa apostle ye dynamic ampa ọba de chira no ntra wo si mo wai otutu anam yi no paja no wabusi asantri nyina waso mini abema atamesa and pastor ke yi moda bi de ba ko obaba oba de stand ba bi obia bye bye unyansa ji wonsam a level a wokọ when we so fu so unyansa che obia enso aje wonsam aya ha won krofo bi kasa ha ohwe ndi na tie no asebase o ja no na aje nsam wọ́n wọ́n sá kúrẹ́ ọ̀bọ̀dá ń fún ẹnu òjìlá ó ti fi sẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní nsẹ́mu no wẹ́ẹ́dì ọ̀yẹ̀ wọ́n yẹ ẹ̀rọ kọ̀wé nsẹ́ ní nímọ̀ sísí à àkọ́á náà ọ̀nà no n'afọ́ ẹ̀bọ̀ bọ̀ ìjìwé winning bonus no ọ̀nà no diẹ náà ọ̀bọ̀ no yẹ̀wẹ̀ ọ̀nà diẹ náà ọ̀bọ̀ no ọ̀nà diẹ náà wọ́n abúrò náà ọkọ̀ left and right kẹsẹ̀ ọ̀dìrẹ́fọ̀. Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Yeah, obi ji winning bonus, obi so jin gotem. Ababone ji wonsam a. Hello, Bacho, did we akase free? I'm not this okay. Bacho with you. And then the home na we say, we nya be bridge na be bridge. But some now what else I said when she job, you're not start catching the see anything. Because the other only what is that about me to know. The Okasa or when so be only that in the team. And then the name the same who say the name of Mr. This men have to be so like me. Mrs. Abitio and other person no say. I saw the call for no but the other time. I saw one kind of quality there. It's all you be every day they are not every day they are line baby I say it is to kakra line me ntia sem na wo kan yi wada wroma aka besa free bi ma why there was obadi insha bebre hello mpacho udi na aka sa free 055955 2686 hello mpacho hello yes sir mpacho miti wada wroma hello yeah mpacho kasa Mpacho good evening. Yeah, good evening, sir. Mpacho ni me aka sa free. Mpacho de bia mi tiwo, tu pitchia mi da mpacho mpese bi se me ka se fiteshi. Aso ne bi ni teshi ana. Teshi for ni share whatever. Nti ye pon a on be botema for na manu why? Me pese me ba so ni di pa na. About this. Me chepichi na. Me tell pitching my sacrifice bonny honey no bonny million 19% coming on some. Remember Sida. Nanka me some no some nanka. Ubesi na sisiano ase me driver minika amdi yejuma. Nti ya mpesa ba wonso. Miniska ya mfaka banji bi se fa so ndu otisia. Nanka metu any ma ba be so me so me aboy. O fa no be fa no ono be din koma why?
Okay, let me shop. My friend, and then I'm in Sacom. And I just said, and then in Sacom. All right. Bye. But when no answer, I know some. Yeah. So you went so and Nisu Yansa for Bibra. Maybe a new PNG with some wound. As for Penina on Perfutuno. Aha, then too much tinku could be Kubigam. Yes. Hello, Pacho, maybe I can say. Hello, Pacho, you're from my branch of Cataflamium. Yo, Michian, you move. Apostle. But on church, and dear. Don't be a meeting. Then cross on the same person about a touch of Yahweh. Amen. Now, I don't know somewhere I read you. I said, I do at a market. Yeah, Kumasi as a market, yeah. You do, yeah. VIP station, Brosano. Some Tambay. We're Saturdays. Yeah. I'm a panel. 8 o'clock. 8 o'clock. I tell you, my baby. Me too, my son, or maybe a few more will say. Bible, then I nearly not so for be catching and yenny, but me too, dear. Which are funny, not a cotton hub by any man. So, and your mom had fit Yamasona see and may show, Kumase, me no cassette here, may show. Oh, life. And she, remember what is she? One Yahweh, Yame, Amen. You, bye. About the issue, I know you also. Hello, Pacho, maybe I can say free. Pacho, what TV set? No, hello. Hello. Yes, sir. Pacho Casa. Pacho Casa free. Ifa. I thought on an intro. The first year preaching for an Ankara commercial when they say, and the peace notice can all the home come and what to work them in so as I think you're fasting, it can not actually now. It has a Matic, Obadi out Manka Cracker, a Brenninti, Manco Fasa, a Brenny bury me. Intina be Conisano. Tibre Obadi out doing more time now. Capricci we say, I carry my second chim, you know, Namian part 1, part 2. But airtime ninti. Tibre Pem no body am admin sponsorship. Maybe I want topic met to me bo. Namachim. Kawi Kayawada. Nankamaba. So what you say? Mon sponsor me na box na me bo. Kasaba inkobia to gloves ashe me sasa me nko American coupe de la Hoya. Na me moro no. Nyinyi skani made in Ghana memwa. Na o kan okra nya abo afo. Tikitu abi enso. Ewia me na ma ne beto so. Na wo kitu abi na so dia sponsor. Na aspread na kwachire. Na uni abi so ate. Asacha na dwene. Because we can the book of Job chapter 29 verse number 13. Bible can say me oditi asem na o kan. Job chapter 29. Wa omu ade bebo am yesa me kasempa no. Verse number 13. Me kasempa no. Omu ade bo am sponsor am nti. The oya yira no. Inshira ba wo so. Na inshira ba wo so. Sasa una sponsor me na me kan no so etwe no free. Abrabofunu na Yakobon so de hu nshira brew nti de oya yira no boa me na ne hu nshira emra wo so. Amen. Hello, Bacho, do you know where you are? Bacho, the friend is Mangus. I'm Category Danson. Okay, meet you. But another being a mention of Yoga, Yahweh Shell. About a bit about the Saturday with you, Papa. They are the umbrella. I think I'm Papa. I am not saying I'm Papa. I'm a genuine thing. And somewhere else, you can find you. Now you do it, you're up by the young one. Now, I saw your contact and said, some church, and only said that Papa. I said, Papa, the man and young body, you won't know what some Papa country, and then nobody ever find and then fire. I'm starting to Papa. You don't understand the matter. Yeah, I wish I market all headquarters opposite police station. We do police station junction, so I'll be Saturday, Livia was 7 day. Will be a bachelor.
Obadi Shabebre, no house. Asempane Daninipa. Daninipa. Free ni bonio. Pieni pancho home. Dansan kwentimi for one for nkosi ba bia onyankopon nyansa be ka wabrabo ho a na abo brabo kronkron. Yes. Hello mpacho dini ba bia kasa free. Hello. Yes sir. Mpacho mi dini something watching. Pacho kasa free. Make us free. South Makati. Okay, meet you. So for myself, you know, I say, "Now, couple of years, papa. If we say, and somewhere where they may know, a day one night, Namia Fred and a bit in this answer, Namay. Now, yeah, a mammy who is giving me back on the a baby soon in Nami tea radio back. Now, home program, the Omo kind say, almost here won't go for a soft woman, you need to a Ghana. Ejuma wo mu ye ne ejuma kronkron na de omudi ka bu onidin eyawo apostle okun AGYEMANG na omo kan wasam se enipa a wudi wo mu anim a wutire ni wo mo no de wanya nkwaje na ifire wo no a na me ya kire wo mo amu se wuri na me nipa na de o kan ya ne hudiri ne se o se wo to dwanim na wo bompaya se wo di amagana nko a amman ba kuma ko 24 countries ene nya wo mpaye bo ho mfaso o se wo ko to dwani se wo di amagana wo mpaye bo no foro so te se mununkum na wo di amagana nko a 24 countries in this world ene nya wo to dwani ma wo ko so mpaye bo so mfaso eti ya me kan se onyankopon koso ama na abofo enyen na adom ne wosran wadi agu suo no enkoso nye kese na Ghana fonso asabe kedi entreti awde ma yenni nyansa no sabi nya memma yenni nyansa na yentwenya gene emra won tire so na memiliye se akra awurade de yen ahihya won sase through your teachings yenyan kwagye etoso awurade mpa mo jane kata won obusu nyina so amen Obadi Shabebre onyo akoma so ade ma the guy living your way we are singing living our suffer we are singing show body nsa we hu me asafo mamobo amen no masam no enwo wa wom na mbo mu chidom amen nyamu nkwadachi amen empo asam no untimi mfa onyansa mobra man enko anante obra nyankopon kan ho dofu kra no nyankopon ehunu mu a enko yensi obia onyansa but nyansa e free soro da etreti nipa no nyankopon na dema yes Obadi Israel. Amen. Alors, the book of Acts, chapter 20, verse 30. Mejoso. Iti wadauna. Apostle Bacho, me decide yakakara. Iti wadauna. Mr. Ubabuna, Uyusunu. A different war, Ada, as of no Diano, who are now said, because you know, Diano, and not in the Diawum. You who be the sister at some Kekabia there. We did the program 10 years, but Mintias and I'm sending me the Maples as my identity because the audience are not anymore. Or you need anymore. No, my because over will get different cry, a different cry. And me a Muslim, but when church from A to Z, you share Facebook, YouTube, the PR measure. But in answer me, you say, why the PR then? A woman, some mobile PR with me, and you could see us here. In the ordinary view for harm in Tiasia. Bajo yango pasem no eno ana meka no yem fremu o fremu ko ade a oil bebem o fremu a ebo ton bebem o fremu aba homes o ba hun kutu amankrofo o fremu ko abeton kurikuri amankrofo de bisre wa asabi churo do ni ade ama won
That was power the shroud. I mean, yeah, the Bible, the Obia Kurami, the Kurami. I now almost on Mecano and Timime, Medomosuko. Say, yeah, there are some no smawa. And so, can I say the amount pepe? One can say the book of Yara, the Bible can say the book of friends, Isaiah chapter 8, verses number 20. Isaiah chapter 8, Bible say, verse number 20. You talk about yourself. When a man dance, Nasa one can say one can say the Bible say canoa. Any adiancho. Yes. There's all kind of said the pepe. I did actually just where would I him? I didn't utisu. Yes. But I was about the Asia baby. Hello, but you didn't have a free. But you be what down. So, Matthew was some ama my wife. Yafa was some no aboy blama. Is a year one man. Amen. The slow and then you know you see. Amen. But your labadi, everybody who was or you. Labadi, Ufa, we na your poor woman and bet to Yabefa, branch in your dear, but Labadi phoning in Abba, a sorrow headquarters, wish in your market. Penny a baby or Labad, but go fulfill Labadi. Martina, and then me young pie when you may show what you do. Yeah, me sure, you do. But your bonfire, my minimum wife. Mati. Yeah, woman, and ship you my. Munya did your body, the creator, on Kutoni, your children. So I down. For we didn't share your bone on a be one watch and dachi, maybe a small for. And 5 inch anymore. One your children, Manua, same be HR, a better Sintidia. Nansu Nanya Mena Macassa. Mina makasa den yen kretano ti fa wure hye obade num no na be ubebu kontache ndache na ochemanu asemi ankoto nsinti ma ankotete one ne ntam ti besero fa wure hye kretano me wure hye obade ntimi onipa bi ntimi ntetem we ma me kwanda wo come and preach me preach bi a cho say obi ntimi ntete woni nyankopon ntam ayewa na abetete obetimi atete woni nyame ntam nam kachero so we see what being pisa wo mo bi intimate to nyankopon ntam a eno ano enti obi ka so ne nyankopon ntam atete a enyo obi na tete oni nyankopon ntam ono a na atete oni nyame ntam one day me yon preach achero one na baslide do nyina ye ofiri wo mo a eye wa obade hu ye mobo me sra obade yawe omfando ba yashua mezi aso na ne nwosra enye ogye ma wo chero konkron chese nwosra ba konni bebe otiri ebe papai ntinani mutie ni wani mukai no mwa ujidia na muntu awutuo no omwa na tibitu na mompa edi nkwaje bebrew obari nchiram hello mpa chodi ba bia kasa Boto me kasa fiasha michi ashia manfo nyina ashia mai wozenu obata school complex yeah ana yesa wo bi so pram Pochota, un cheche ne fa. It obadi na by 2021 every then Canada. Get done business now as of the mom of the year, mom of the John. Infinable. Oh, as of as only the playable. And now on church energy. Yamisha. Sunday twem we na me boss hwa won say Sunday bia me konsuo mu no makoy nyankoma de wo na me koy makosi odwan ama no we nyina atego esie de hina pa hye fam ani titwetua ho atutu fam ni hye wa ya rituals the thing 17 ntwam nko esa ne ma na me nye hu fo ho akobos na wi ni week me koy no ma be sie bi sa biom Saturday twem Sunday twem me boss na asofo gina ne tio no kona hu sofo a odi we tray we friends say pampan ni aso kind different colors esiso no dey see onu so gire nsuo na ho mesini ba kunsam eno mo hwie snap ne champagne any oil no mo so dey yankomade woni tio wa ya na mo ho esre papa ya ma mu obi wem
na me wait me na de obesi ekra ma twam akọ say dia me bono mo so gina oye by force say de manu agu ase papa manu agu ase papa yan kwa twa kra no ye ba bia wugina nyankopon ba yira kokko hwe no wo hwe kan na mo ya bo mo pa mu di sansanfo na guro bi na mu di o mo esere keke oba bi hu ye mo bo oba ye sa de metwa mu akoma ni fifu a me courses me boni pa 3522 ani ye wona omo ye we December preacher me preach ba enyi omo nka ho ene chese wo ye nyankopon adwuma na wa ti nyankofa kra ni bia ma oba ba nyankoma de na me sa de wetimi me aba na muso na no mudi moto ni ba soro wa wo say ye kobo su anka hu nya se free police but as a diffoni bi mu ye jimi papa me na me ka kire mo me samon pharmacy ba tie fo na refo mfa nche me nsem bi wa ha adai hello ude ande se me jam ka me ba ho ba choji na bi aka safi hello hello pa jodi me be aka safi you can say aka le se miti wada ro aka le se miti papa ja ni sira obebre amen ni ke kwa dia sem ise 3 months ni ma ja se kwa mini ban ni bo ya wontae abusumbe endi mini ban ni na ebe ba wa so na ni sira obebre bye oba di nsha bebre hello pa jodi me be aka safi Pepa Cholo TV set ni kakra wada ro. What you fulu ni pangozi awie yo. Hwe. Nipa nyankopon ma wo ho. Oba de ne ma wo ho. Nti wo ti asam no a ne kra hwehwe. Ne kra hwehwe. Ti okra no etu asam opa o chesi. Mo nyama bi nse mo members nyina beguma so de me catch me play obo a wate praka o ma me ha tenu so nti na mo yesa so mo nya kra ana onwo eba no dodo na aba no oba de adom wona hwiwi chremo ofo ni atutu asamfo mran young boys eti sam kofo na massacre dodo no mo nkwa sori o ani wona a wo so no mo wo mu a mabu won adwane ye it is obi ma wo bi omu a enyo okoko adwuma da bi o obu a wate praka wate ti wate kwa we no nyami hakra no wo hello pacho di me be aka safri kose akate kose as 2030 as chapter 2 put it in Bible verse 30 wase me nkase wase namu ara mumunipa be sore mumunipa mo ya munipa won ye munipa wagidifo no bi na so obi nsore wo bra be fa babu we akasatia nyankopon wo bra no woni mu nyankopon ya ye munipa ni bi no be sore an ye mu bi be sore o meka nkontompo sam ade atwiesuafo ni bi ade o machi nipa ni bi afriti no ba sanipa no obe quote from the Bible yeah it is so for obi no o se for dwan bra obe kokotu bra de ye de odwan ba for de o de agi odwan de kodem no akore na so be bi frame ya so for we tie bi preach yama just so akoba no ho ba sana no ka no so akoba no ho ba na what's me for gambra na me dwan me sankai na manfa nkwa bibi be ye ma so for no catch them there manfa gwan na ma yareba na osan oba san ba biom na se nyankopon sa ya de osan de ba biom nti o peska koto twan na me osre me mo ano na me nso no so anya skani bi na me nso no so na me manu matutu amini mo dwan wi na wa me mo skan koto dwan ma me nyonko be ma mo anwe
nam se maame wase san wadwene ahwehwe oba de akiri pampa dia emfo dwane nkon dem fa nkonye yareba no ma da yareba no sofo na ala no obokọ no do yes this way nya so papa nkotrem oba de hu mobo wo sofo a wo nyankopon sa yade a wo gi otwan jim ponchen hello pacho di baby akasa free hey da bena me my Ghana mani bati hello me pate from you pacho di baby akasa free even you kasa free maze mi chia santemai so for person kasa nyami sha pa wate amen bibi okwa de man no no ko o ju mayampa amen o ju mayati na amen mina na me fra me me kasa sendi wiskano wow mpa medamas oba de inshram bebre oh so for job na kasa no ujiri de o yo kwa de mayampa o kwa de mayami sira o mo ahodene en kwa ahodene wo en kwa gidi wo so for me to nka na me wu na mi sira wate wonyo kesi woni wojire so akata pa na mi sira wojire so wo bo wa wo nya ni aduma na yire kwa mane sen na mi adiga ni diri ni wona me se babu so ba no wo fe mo wa ni benyam madam obi nya mi sira wonyo kesi amen oh so oba de so sira so no kafo e we sira bebre anyuma kuma so ade mama wai amen hello bajo di bebe kase free ne fe yenko ye nuame wa manoni asempa ne ma ho asempa na nkasa ne ma eno so bi exri nyame som ho a o ba bi odi nanim kire nyansa obi a wo bi unimu a de wewu kra da okra no nyansa so anya steady and why steady o de bia wo I'm just steady now yes ti nyansa de bia stop on da wona and why no de steady Tito 110 if we say who sang for Bagana a bia bewias if you don't I'm telling you any nadafo ya wona nadafo bia pie eswifo be ya waswifo ni titinu what is akwya so awu wona esi etuo ma no bible say omo na sesi etuo nwa no omo na eniwo ni aniwo eni mfaso nti omo kire de anya dan ense edi dane efie bubutu wo di dane nyankopon fie butu dia dane nyankopon fie butu yes se janya me som na kwasom wan Masi me dia me ni pan kwa leta na se me se dia me gina na no mudi esi etuo ma no Kretani ni ho nananom wo ho so tuo na no koso wona esi tuo na no koso wona wodi ani won fa so nti obi a wona nkasampa omo so omo gina nananom di krajiri secretary na den omo kura no o ka Bible kura kan sem bi the book of James chapter 2 verses number 8 we dey James 2:18 we dey hear bayifo be kasa munje bayifo anu masam verse number 18 wo be kasa ahomboni jidie ebi obi kasa ebi obi kasa owo jidie me nso mi onwuma osi bayifo so no so onwuma kire mu jidie enwuma nim na bayifo se kire wu jidie enwuma nim no me nso no nso me de me nwuma wo di ni nwuma a kire so me jidie se niam be kire oni jidie wo jidi se onyankopon ya bayifo se wo jidi se nyankopon ya ba ko osi wa ye ni ye ahomboni so jidi ahomboni nyina so jidi no mo jidi po mo ye den mo popo aba na no grandpa na usi omo jidi se jango boy dey omo popo yay hello bajodi ba ya kase free to den see you hello onwura mu dia ya do asoda wona esi etuo ma no wona esi etuo wa no wona oni
won fa so nti wani won fa so nti omo church de ense omo church de ense ade dane efie butu omo bia wo ye difo kase mo edifo ni bi so omo ye nkrofo azan no omo kase omo asan twom sa kase creator for ya trofo da omo se be kase me nyiwe enso du akai oye krofo tachi amoa mo bone madane mo bone akwadufo di difo wa dia wo to ama nyankopon be ye ma na wakwaso de makoto abuo ba akopɛ ato abuo ba ko 2 million ati no bi adufu di penti wa kan abuo mako aduo no wa ato abuo ba 45 million na one trip cry ahe hello pacho di na bi akasa free hello pacho mo good evening mejo so wadawruma pacho makasa face ebe ko ya fam kofi asenya breku ya wo branch wo senya ya sa wo breku so ya mienu ni nyina senya ni nua breku ya wo branch no pacho me we meka we ni be oh sorry okay very good ka living our members so very good yanko point ya wen shira thank you pa we da ma amen pacho we ma sane be ka amount obadi ya wen shira enkwaje sam mun shira mra so hello pacho di be akasa free ni yankwa mana ni anya sa de de you besi yankwa hello Mega Sophia Shama Michi Shama for you the family Linda baby I am you now preaching here fine pa kwa now the preaching is hey you tell me papa Nisa Jira you pa abadi shira hwena unyansa anye wonsam wa wadiem hwena unyansa anye wonsam adwuma awo mu hwena unyansa anye wonsam awa himfi awo hwena unyansa anye wonsam awa abemu awo hwena unyansa anye wonsam awo teaching awo teachi wasofudie hwena unyansa anye wonsam ofanyansa fufuro bia ma mebata ho ankoto nyankopasa mu antwene Paul Cassos me for say. So for me cancer, ye na source be dear me for say. Now when Uncle Pong give me for say the man can we be drew so. Huh? Corafun say and you do so cry. Me for say, can lose so. Debbie. Cause about for say won't come. Young Quaman. But you'll be just so the young fat. Hello, Bacho, di baby akasa free. Hello? Yo, opening shalom. Yawe shalom. Yami shalom bebre, yami shalom ma wado. You pa. Me pasta la badi na mbo. Asoro ni hona. Yeah. Let me call asoro. Eno mo de ndi church ne defend. Many for ye preaching near the also send a baby do akome bi atmota any issue no mon commenting from with the film bebre say I must be na branches wala badia baby enti obi otie mo labadi bia baby obenya friend a ye betu na monti mo so mo fa labadi fo afre me doso any even labadi fo kra ba sori kra no dia dum na living here 7 days obi amfa no wonji mu bi why area wo na pese branch ni ba wo no fa ho gina ho ye ku gina ho a edom be fa wo so enyankwa fa ho ba for de na nansen bra na wo yi nyankopon die no ga to mo bobo wo mantem we o ka na mo boy yes one me ani bi sia no ya it is a fa so na ne oba de ya dom na asafo ekoba bi no ya oni pasesa na twene a ebe ye nhira ma wo di baby awo bi apesa safo mi ba hono mu a bie pono wanka se gina ho hwehwe se manya baby ne mfa ntudwa na be hu nhira baba wo so wodi ka tutɔ nyema bi mu dada ti pre je wo kra nkwa no nipa hu yi a unim de obenya
Hello? Papa, Obeni Oiva, a Rienzo, Bible Cassa. Amen. A Yawa, Wajima, a Riebrim. Amen. Which ya only pastor Chenny pastor Menzamina, no body, you are my Riebrim. And some will be a Pia or Quajimaya, and Hina Betty Sansim. A Rie, one mammy who are dreamy, and some Cassa. And then the Pobin Nimdia Yame and New Yasi. Now be anyhow. Or body and you know be and when what banner will be see a Riasi Mabomo. No masha de muni so monsom me de muye biala no monfa no kwal mu pepe ye muni no kure ma mo homo na monfa me nso me no kure die ma me enipa si ye yempe ye chinia da bi obi akuta problem ne mo nam ha no mo nam ha enso nsempa na ye nsempa na ye se muntie asem na nsem na chiri na nsanjire ni bedi wachiri ye ne ga na fo afa ne se ye nkom hye a obi di be ma muntie asem no wontie asem na no ne se ye nam enya wo papa yi na wie ebranyame yi wa man ya anka Ghana ma ka yenim bi se nki ayira papa obo ade nhira wonti na nim ane da bia nsempa onya bi ma wo ma oni pase nyame bi ani ba bia o mhwe suno ati gukuro yi mu se no so obroni na ye suno na ani ne me esisi no afiwe no free 2021 yi ekwa ne me ahya ase esisi no eyo bo ade no na kire so no na yuo ni bibia na nipa wunyansa won a wo de be challenge wo bo ade papa bo ade nhira wonti na nim nhira bo ade nhira me maami abiga amen ene living ya we fo nyina amen 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 Proverbs 27:2 Proverbs 27:2 Proverbs 27:2 Proverbs 27:2 chapter 27 verses number 2 verse number 2 what's in Gaza yeti obo ade nyanko wo de kasa Bible nin kasa wasi ma obi enyi waye enye wano tu wo no mo a ade bi a wo ka no ma obi enkasa ade we de waka ahye nyankopo nya wo etinya ne be kasa yakanya asasam wo so obi ene musa sam na yakano yakansa mu a edane nipa yes Proverbs 27 verse 22 sa what the woman it is what the woman esuo jimifo se ina o ye kofa woma ni emfa ojimifo enhye waduro no we si waduro mu ni ensi ni waduro no efra ayu a yemfa abro ade beye ekwegbe mi na jimi sam eri free ni ho rada free waduro no still wajimi abro no be po na ntete na fie abro no yes na abro na white but ojimifo owo so no ho a no sa kan kwasi asem umiyama Bible na ho na Bible di na chia ensem o beka no hello bacho di ba bia kasa free don't trouble the Rastaman. Hey, Rasta yapi. Don't hear the Rastaman. For you don't know that Rastaman no trouble no one. Don't trouble the Rastaman. Don't hear the Rastaman. For you don't know that Rastaman no trouble no one. You got a free man you got. Yeah. He's a Rastaman. Okay. You got a bingy man. Where do you want to hear? You know the free man you got. He's a Rastaman. He said, no, see, no, him, yeah, whatever, yes. Now, who am I going to try if you can put me down? None. Come on, Joseph, you're the Kankali line on the top of Ghana. Holy man, will I King Apostle AGYEMANG? Rastafari himself, Krumabi. Apostle. Shalom. Elohim Yahweh Shalom. Amen. Shaka see if Elohim Yahweh Hong Kong when the pastor chief pastor mensa working camp. Wabua for when you jumper, one common sense in chair a chair one day, Elohim Yahweh or Otiase. Into one so obey the money be a bow. But in Shabia Elohim Hosko or the amount. Pastor chief pastor mensa, the Mibo about or body in Shalom. Non tumon quande. No mamma, you were moving and rolled. Apostle. Oh, Mangana, in some American. O man say, I say, go air conning. When there will be and will be a symbia to honor convey. Nipabia no becan go or money, ya were born may there, or may some dream. Until a cabibia one show. A cabibia one show.
nansia Elohim Yahweh ɔsɛ wiase ɔsɛ wiase kakra yi still nipa nsua yansa yes the man meka no ɔsɛ wiase kakra was ye ablofo no wɔto ade bi fe wim na ye dem enso me de meka de ɔbɔ ade nankasa na ɔsɛ wiase kakra bi ɔde kyerɛ yansa anka nipa kyerɛ nipa obehu yansa na yɛn common sense na kyerɛ yansa na akyerɛ ndo wɔte ase nti yɛn som na na still na nipa ni bi so want ase because ablofo no wɔto kra na sɛ ɛyampampu a sɛ Elohim Yahweh so keda omma kwan a bua kra da obema betum de nabasa kese mu ye din no chi yale no wim nka yale ni ntumi nkɔ ba bia so ono ama ho kwan yes opedo kyerɛ yin yansa kakra na control yin na attention kosi ne do no kyerɛ de ɔwɔ hɔ na dema na ɔkɛde wayɛ bi da Sodom and Gomorrah wayɛ bi da nti ɔkɛde obɛsɛ wiase a yɛn hwɛ yin po na ka yɛfɛ hwɛ yansa nti bebre still wo hwɛ yansa hwɛ adwen common sense na ɛwɔ hɔ na ɛwo the man adwen na wonyansa no ɛyɛ very dangerous ɛdi akyi a ɛno bɛkyerɛ wo ma ɛyɛ ɛbɛtumi akyerɛ wo papa na so bɛtumi akyerɛ wo bɔne common sense bɛkyerɛ wo papa dɛ me nua wɔ hɔ amene me nua amene te no ni dɛ me wɔ no sekan papa no ne wo ɛne yɛ papa ɛna so bɛtumi akyerɛ wo dɛ common sense na wo bɛkyerɛ wo dɛ kɔka dɛ there is no God ɛwo the same common sense no ntenne ntu konka ne ndeni do pɛ na ekoka pɛ na semaba enna nkrofo beble bi wakoka wayi kawa ma won ho anu ekoyi wonka no sisi wonu ekoyi wonka sisi nipa beble so waji wadi nti amma waji din nti no wontum babak biem bebia wokodi no wontum sam babak wonu wo ho wonyanya nka obeba nanso bebia wadu no wontum sam babak ehu common sense no am de bia meka de nti nipa beble bi wo hɔ a di wo won ba na ɛyɛ ana de won na ɛyɛ ko mi bisa de oyi no wo ne maame wo onyi mu no ɛna nyame adom ɔtumi wo no na ɔbae na mi bisa de nka onyi mu no oyi no tugu isu ayɛ bɔne ko bɛbɛ obɛ wiase ma be din kwahyiasɛm abaye mo pede there's no God obodi mfa ye mboni nchen apostle moni Elohim Yahweh nye aduma ese di pesua nyansa wadi amaye no nyansa no ye de bobresi your boy no etutu sina na mom ntutu ni just like that eti obi biara awusua na ntie no odi kan ria asna watutu ye jo tatanza nti obi biara niwa ya wo na twans na o start se otumrika ate akola bi wa petepetri bia no ahwene na anum twa ne mo maso wanya bi nya kato de ba bi rof petepetri Shalom. Yahweh, shalom. Ene yesua nyansa papa. Nyansa ene onyankopon Elohim Yahweh. Obo ade no ene nyansa. Very good. Yesua nyansa ewo ene nchechire ene preaching a ode abreye. Amen. Apostle ono wakenkan for Pastor Che, Pastor Mensa. Oyire mama Abigail. Nkwan Paul hwema o eme biu adwementi nyame enhira no yo ene ya yetumi aye lucky etie nsemi munu abema David mikasa fi Korea metumi hu se adwensakra ehia se ne ebe konyansem se yenye bi na ebe den pa se ebenye bi apostle bomodia na jutu itu chemao so de nyame asem na obeka nhoahoa ho umma ho so saa so na nyame asem ne kire na mom yen ena ebe ma so yen na ebedi ho adanse yen ena ebe ma tu ye tu chemao obroni say I take my hat off for you nti me da se pa yen sua bibi wo na ncheche na doso ebi muso otie mrante ni biso bie blog channels bi ena omode keka chese o preach ochina obi so befa onu so akoda da nkrofo
na stations bi obonsam ma stations bi no mo frefre saa afọ no no mo de condemn o kan ne sen obenya ho anu yi abeka nanso ye de yenhwe ho nyame obo soro ne asase no na ye ni imamu shalom me to bam me come baby kura ato ye di asoma me di ato awi bam na mo ko me wo manim hello baja udi baby jeje ebini papa oba sekini eni mrede wa be bless yen ya me shira na ewiase no ebia me de masema me kan se yankopon jiwa na wokeka nkwasemo cause we hwe nipa bi abra bone wo mo life bi a wo mo nnam a wo mo de keka busisem a papa said the bible no kan no erade asem say ho ameje wo ho ameye mbehwehwe mo ho amehu omobo no mehu omobo enti obi krati yame asem a adenti na so nipa no ye nyina ye na masasi so but moment obeti erade asem pena ne ho pohwe nkwaji sem a wode ema ya wemei hwe enipa dodo a omofro obi anyi wa wafro aka cho se apostle nkwaji sem na wode mam no amboa me o obi obefro obi o se papa meda ya wase se afutu sem na wayu ensam na metifi wano asesa me ne mabusua first na yente sa first na yente se ya fresh sofo ya fresh sofo ya de wase o se adwingo na wode maye no ayen sentrende dabi sisi adente sabi na obi afra apostle kwagima o se apostle kwagima da wasin kan bi na kamiti ablabom but me betil nsama ya wode afa wo so no asesa me ne mabusua obi ba o se asesa me ne me kunu obi ba o se asesa me ne me ma obi ba o se asesa me ne me nuanom ya wo nhia papa pastor mensa pastor chi aboafo so ade bia mutumi bibua sade yakopon asem no ebetre no yawe ongubobo mo bisade bia yawe enyema hu meda so a ebon kai o West Foreign West Foreign yawa asafo no bi o Essen udu Essen band of a wo frem normal wo benya Uncle Benson Uncle Joe wo fre nipa miensen obi an normal nipa bebre na wo mo Duisburg, Essen, Dortmund, Mönchengladbach, Krefeld, Mainz, Leverkusen, Cologne. Omina tie nkwaji semi o but papa no crying say enipa atwen ho na wo abekrom hansa na wo matu anamo. Ehun nipa adwen. Omo twen ho hansa. Nti am ya do Saturday ye be hia. Amen. Obi ambra. Amen. Obi antu anamo mbra. Na 27th. Germany free na ye be hia. Ye monthly meeting yesen abeshia papa yawo nka ho amen oba de nshira bebre ye branch awo Germany to anamon ye did numbers ni gusu anu afa ba bia won o trans ya twa unnim de o che nene wa dombre unnim de beto Canada your branch to Toronto ubetimi afre ye de Canada na ma to so afre to anamon hwe asafo na chiri kwan Belgium ye edaso to anamon hwe asafo na chiri kwan Italy to anamon London to anamon yenyon bi o Manchester ofana ma no mbe peke to anamon hwehwasem na chiri kwan yenyon mo France ofana ma no a ye de ni nyina be guso o ma no ne preje wo kran kon na hona awo na yobi manso wo US a numbers ni guso bomode anafa na woni ndi abo mo ho anu wo ho a o mu hiem adwindwin nkwagesam ho de baba mo tibenya kontapabu besra US nya wo dia ye tu Trump is abre wa phone car wa phone play okon krom e wo ho a kantu asa tu kod krom but what to free be oti quite house every ho na wo ma edi besra wa hwehwew nkwagie akiri kwan na dancer bu a me ena me ka sem keto bi a chem obi a woti me bia 50 years nka ne mfia wo wo dey say atemu da kura mama nkasa atemu da ba o for 50 years ka won fie o me na 50 nti me come in fie me nya one something I was him hey me yes mobile complete man oh yes o ma de hu yemo the way the 40 50 no wanya 90 years ha be na what say that's what I mean
Fabi 30, Faka 50, no anyai, 80, Sabana, we are not saying. Tinendo what do men on Quadia Dano, General, Nanim the Dawan Wati, Unim the Dawan, one in Kokra Brim, I want no quati pain, or quati yow. The middle of bomb, no quati pain, I want no quati yow. Jam used to wear this, and yet that to walk at your so from your sudden and puffy bed day, Ebesi Wati. Unimu am a catcher, Unimu Wayana. So you perform dano. He said they were because what down one sorry, I want sorry. It's a wonder. Tineno adombre. It will be also when we sit to oh Cassa, I had general. The uncle for ye knew how be amra. Hello. Now, Wani or Benyan Safwa or Betty, dear papa, apostle or call AGYEMANG Ekano Asi. Papa or body and shroud, papa. Sansa, when you're one way preacher, Benny Brenna, Yamina Mosudi be dummy. Yen ye ni nyansa na nji yensem papa bebre nyansa agigi wo munsem obu o wa na adweye ne se ye di mfie ene ye di ehu nyansa enye mfidudu a wadi ene ma wo nyansa obi edi mfie bebre na so se oni Kristo onim nyansa obi yakwara obehu Kristo na Kristo adwene ni Kristo nyansa ebie nani eti no yakase wo behu Kristo ano aye tetekwa enye tetekwa na yaye enye tetekwa na yaye na yehu nyansa bi ewiase nyansa ne ntimi ma ye nkwa eti se ne yabehu Kristo ni eyi yensumade afifiri yensum yenya wig biem yenkofa wo ma ha ni biem nhye entoto yensa so biem enkeka kiltesi biem na se ebuye se ye ya tete kwankrasefo a ye de nyansa epedachi nkwa ma se nyame be ma ye baabi atena eno ene nkwa wom eno ne life na se nya wiase japade nyina ebo wiase ebre nyina fefedie nyina na se me hire me kra edi mfaso ena menya me prefer se me de natural no ebe nante ayetete kwa na menya nkwa ewo Kristo mu nenya emfie ene ede pri nyansa ye di nyamesuro osi nyansa mfiti ase ene nyamesuro eti se wo start isuro nyame a wanyini se de ya wo be start ehu nyansa apostle nyame onhyiraw ya wesu nti no nye wakoma so ade ma wo se nyankopon ya we ne mma etina samase ehunu se nyi obi na di ade so aso ano ni mo no and open kwa amanekra. Hello, Mpachodi maybe akasa free. Apostle. Yes. Obadi yawe unshirawo. Unshirawo sumami. We Obed London. Obisi onim yansa. Yansa na onim no sesi ade ono ase ajagraja Tina odi oye ajagraja member. Obisi onim yansa. Ono anonumto ose na obi kwa asole na nipa kuni jaya asole kona obi di na chi no ensa nipa ne nnom no enso ose onimiansa o church amanfo kwan papa obade ya we nshira ayasamo. Hello Mpachodi maybe akasa free. Hello. Da obade ya we inshira enensu wa brain sempa no atenetene ye nyansa da akwe video ya we ye dia o football de we twabo akwose we kwase go akwose we no no ena akami asem we na akami asem bia me small boy kan ya advert bi omo ye no TV so na me small boy 7 years ye hwe TV a efuna na we de da fache mi na me ejise me kan nyom bi omo to o advert nim na mo say I don't go family ko ale efi akwara ketu ya no a mpanimfo tete ho hwe bi o say I don't go ne de odo be ko na mum be bi odo be kwa kosi no eno ni asem
okaya na madam fo ba ko be ka say wo so de o company sa akwara keto de o ka o say ono de said or de oye we di de oton na de na nipa na obenom no ono eso hu ba bi ade ne de ne be kwa akosi da kwala 7 years asem o kan ye na ne we ampanso video we ya mama mati asie yie pa hwe be bi obi de de na akwa akohye da enne nipa yansa sometimes we to me when say je say ase eya ye say emu akora ni yansa eche nipa bi ya obeti na oba ni yansa duduo mu ya me abo no no oba besi o se me ko ware me yonko ba be mo se me de che se me yonko be maton na mafa che se wodwen wa bra emu akora hu se emu akora yes aje yi bi da obadi ya we inshira na inshiranka nyansani obeti asemi na obedi so de aye adwuma de abobra na yehina yemfamu yansa obadi ya we inshira so mame hello bajo di no ya gasa free also and then me will him ya we share baby on kwaje se mother brain amen also chinya medi am the hand Elohim ya mom ne ansa kakra na bedi danda mo kakra na aye ni na ase nka ne din post ba china me bisa so say tama na me kwa assemblies of God ya bompa ne du bia na sofo ne say obi an ye di no ndwendwen yakopon kese ho a chon konkon so ma ya cha se me ndwen tra timpa che ho nim se enfum so ana de yo ye na enfum so ana na post ba cho me bisa say ne say at times ni pa bu am kwa na adwen Wani bi aba metrim timpacho ho no eba metrim a ena ma yemfum so ana se eba metrim na me acte no ena ma yemfum so what na yemfum so let me away sha what no di aba utrim enyin se bata anwo enye enwo bone ye ndian wa hye nso na wa bo mpa ye se ubenya self control e was ade no na onwenwene saa wanya one day na ate afaso once if ya wo the bonni nyin a na just wadwene bibi no e ba bewo dihwe na wo the wages of sin is death oba de hu ye mobo amen ti ban nwe eno nye enwe ntra no obi adwen atra ama sese no o ka semi a oni yeah na de o kire mu nso no kasa de tia de creator no o man kire bi a edi o ha obebere ono a ani netiefo wona ekogie adie no demu obi su atine hunu bi wadwen atra zadwen na hwoyi tukan Deuteronomy 29:29 Bible 29 anyema bi wa hu yanse di bekodi wachiye ebe kama brabo wa nya hwe ama wa brabo muso nya hwe ti Bible Deuteronomy 29:29 ose menga say enoma hinta anyema bi ahinta no eye awrade ye oba de ne Nyankopon dia de wayi ne di akye ye no eye ne yema de ye wo mu na fana fa ba obra simple yes fena ko bisi Nyankopon fana no ote ansa na obeba ne ne nche we mi na hu ni faso we ko di we kwa ye fa Nyankopon kro didi odidi abeden when these over Nyankopon ko toilet nanko said been pregnant fine o many ovi nyame bi won mani ba ko fa ba na nyu eba ene nyame ye sei na ni pa bi anwere ne ho e ko dwini hwe akoma dawo yam okra wo hunu hwe de wo a woni padua ne mu aye hwe wo nso no hwe edini bi wa mo hu sei ye obi na ye nyame bi wo woni padua kasa kire wo woni padua kasa kire wo woni padua no e ka bi kire wo sei wonne wo ho woni padua ki bi kire wo sei wonne wo ho yes ya samu uni pedua na kasa chose woni ho ni po ya sa no kona se bia bia bonu oto no anwe ne se a hello mpacho di na bia kasa fi Israel June somebody had the assembly.
from Soft David, because if you wow, Kosobia, I always say, Transform Castle, there is no God. One person beside say, I'm going to say, I'm Nana. Bye. I'm also my Henry. I'm going to say, yes, I'm to a bass as usual. I'm so bye. I'm Casas, and one to Sanko for me. I'm going to say, come and come back here. I to the come and come. I would that and as a fashion. I'm just a gun has been enough. I would do. Abraham no meaning I have for him. It makes it smash. You know, but as a people now, Nyansa na Muni also Nyansa Adia. You know, we are singing Nyansa. Is about them for no see a dear Muna Mobre. Levels. Mama, I want someone such a matter. There was some non family. I'm assuming Yansama. One such a tutorial to Valentine, yeah, Valentine. When I see a man, when I see a bouncer, and bouncer, I say, if you go in a year, it's a Nyansa, I don't see a lot of papa. Oh, Nyansa, no, so Nyansa, and they are local papa. It's papa, as a Nyansa, very Nyansa, Sana. And the camera. And Nyansa Bakers one, I don't know yet. If you actually Nyansa now go to him, which was in some, and maybe I saw some was a seven. Papa, young is which rounds, Pastor Jenny, Pastor Nyansa. Amen. That will show me, amen. The friend of Sohwe David, Go City, Kofodia. Amen. That will go with you. About it, should be. Hey! Shana unyanza nyunsamo. Bino yango say ajenism. Na go be from the apostle. We preach our preaching what topics now. Me dey chronyo. Me say we be fa pe ajewansam. Unyanza hana anya den. Ajewansam a ajawajo. Eh, basa. I say gali ahwe agukuwe mu no na tie mu no. What say enye yi. Hena anyunsam na nyansa no me to apatu ni so a eje wonsam a nye be happen if you person o quality mistake no o de tuye but ade bi eje nsam no me wewe mi sie edini papa tina me se hwat na nyansa anye wonsam eje wonsam o how ade akire nye me de ba no one bit near you cut, near me bebre do have a brow, no me just a dimmer did ye trade. Nabarisano, a hand time cassa. Mwako could draw ya. I let I was in any panel. I'm a boy. Ante Joey, Nansa, Unyansa Chow, Boro, we say, for we touch it, when it bought tremor count. She say, no, we obit me Yansan, one part to me baswa. Obiacha ten. And about couldn't poo, a dear some granny, and a pipe of pow. And yes, okay. See, when Jerry is a pipe from motion. What do you say? If you're up there, we are singing, send mamma when some cry or some room. Oh, yeah. Or the onion crumble. What do you say? When somebody worry, and your man for the bus system, yeah, I jump with some grandson. When I didn't make a joke when you didn't know with some kind of you. Actually, someone natural morning, but they said you're calling him to go too much. What do you do? What do you
Yeah, Apostle. Nyame asomdwe nka wo. Nyame nhyira. Amen. Yampa wodi okon agyeman no. Okoji oman Ghana ampa. Kwa nyame fa so kwa naka demoshe. Esa kurasin ni no nam Ghana ho na. Oba ne nenim fiafia no. Eno nya dom. Be attack you bia obi program. Me pese wodi mi dem mesel waden se wodi okon agyeman no. Aya sempa na woka no ka na faje omanga na siwo na waketua so woso oja na nsem wo daachi Nyankopon be bo wahenche na Paul asmo kan no se okopa na mako awie meka no mato we gidie no maso mawie yaka eye nkwa botire na Ewurade be bo nkwa botire wate Ewurade bo nkwa botire na yenso no ahode bi Nyame enye yadom na yenso ntim be support no yen push nkwa anim na Nyankopon o ma obre enye kwa obete obre so aba na me hira ane o ma mkenka bible no mo de mo sikinka bible no nka kro o kan no mo bie na me hira mo nyina wo ma pa moye ka so fufu nyina yese ya etu ye fu papa se ya nka heaven gate bia man na me hira mo oyoso na omwa na nyansa anyonsam aje wonsam dia sama babutiati. Hello. Oh, Eja. Ma joy. Me yusu. And I was a cancel. Ni kasa free UK. Na eya si fem wiase a ye wo sisi wutimi hu se ntitie bie ni ho papa ntitie ni ho ntitie ayira ho ntitie ayira enkani no minim se technology no na bana ama nkrofo taking advantage o say ye den you nyame ko anenim oboni ho obi be fa food no afre no adidi obi atempoto obi sa say na we ofifie because so ofifie ya titi ngomu a you be you be kura u be slow because ye baby ye free no titia ye dia maye wontimi nye obi u be you obi no no aye obi bi anani pa ne ye obi bi kura wonni hu kwan se u be ye no na me de ne minim se adi so obi ye obi bibi ansa no wa fafo no wa ye no na we de obi baba be transform so no aye panyin bi poto bra panyin bra wa bokura no aka ne ye ne de na mobo nti papa me da se na me bompa ye se nyame ma okwantintin na koso na kansempa no etre yen na omo munnim bible no yentimi nsuo ensua bibi mfrim na me dia ade ba kwa meka ne se Proverbs bibi wo hopa se wo pe advice ana wonni obi a obe advice wa ka kire me nuanom se wonni obi obe advice wa memfa nyonko fa bible menkoka wasem nturo bi na okira wodi obi wo hokra wodi wasem to no fo no na odi asi abontin nti umiensua bible na bible about the inshallah last one em se me brana ye be Apostle Okon Agyeman papa enyimbi obade Elohim ya wonhyira na onye okese onye wankoma do ayi di nyina ma wo ene pastor mensa pastor chi enyimbi yawe wonhyira won enyimbi su topic ade be oba papa topic na no eden asem nhwe na me yansa wanje mensem akwea na ngasa ne mfano wo bo waka apna wo bo Champions League ejiska no
ana de why papa why sakwo akon we di ja ma nankasa obo break yi see no we twa hu me be system order na atwans no tie break ni ti na na oto ne na enye na oga atemi kobnani we je ni ma wa atwotra mo a mebe no nwom no mebe no nwom ai na anya aponchi opapun anka pima amel nta gini nse bi na sisi fom na apopun gini ni tire apopun mi no wapim kobnani ko ne chira na anya aponchi mo diweti no da hwemu kwi ne yanse me chira na ai iwiade mi yanse na ane ne de me chira na sisi we fi ni mpam wa ba odwanim aponchim nda oda na aponchi kapina amel sofumu ne yanse chira na chiro sem na de ho munumi wasim lesem do ekem enti wujine gugu TV station nkwase de nkotina waye bible no wase we hwem no wanka no munsampere wo fa nkyere ye no wo wede no watutum na wada atoto na wakọ aka fe nkuto enti no na medum kobrane weje ni ma waje nkofo concentration fee 5 million 6 million 7 million reka stand president okwe wedi ni na yansa mecha no ngiji nkofo iska na fanka stand president papa yansa na ngi ensem ni bini o yansa ni bini papa enye one way preacher topic e be do ya mes na apostle topic e be do quotation be na be fon wo bible ma oba kire dai nsem bi butum abadam na so onam da yawa wa afosi ne yawa afa no kanya mesam akaya wo ne nsam no amma mo quotation do bible ma akeke de sisi do am ni na we si topic no de pepe eyi nti no onam do me da bia me da mo bo mempa ya meka dai anya sasa abonsam wudi fusunsun bon sama no bon anya no bon ni pa bon abaka mala kwa bena modo abaka apostle kwa adman no do misi living away ontwe no butu okura bie na baasa ontutu nkonkehye London one bridge kesena ase apostle ndenyu bi obade lo nwia wo nhiro no anya okasi mechiama da Abigail bebi bibi owo bia medina no kwabena amen ya do obade ya wase eya samu hwe na unyan san ekura wo na anye wonsam Proverbs 13:13 Proverbs chapter 13 verses number 13 verse 13 hwe babu no but verse number 13 babu ne nkasa yiti obade ya sam ose me nkasa do obu asem animtia do obu onyankopo asem animtia no ode ose ye ba ne ho so ode ose ye eba wa ho so de osuo mra no de osuro nyankopo mra no benya ketua wonyansafo onyansafo de ba de nkyere eye nkwasu tire aye di free owo fidie mu edi free onipa de ebe yiwa fidie mu owo fidie mu but what you can chef fidie yanko back ni fe yanhwa niema no yem play back biom akwani ni akwani wa boro no ni nyansa agene nsam ana obiane Continuous Rob Company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has Rob Company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has Rob Company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Wait, you think you say Uncle Yensuo nche den ni. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. On the national can baby on to be some more come over. Yani eble. Inte da fon gwa tun fedi. Ma mi yeduma. Yes, it me funny. After when you eat. Yeah, no, I found great with Freddy. At the end of that mountain, Freddy. Eh? Yani eble. Inte da fon gwa tun fedi. Ma mi yeduma. Yes, it me funny. After when you eat. Apostle Kwajima sia. Yeah, no, I found great with Freddy. At the end of that mountain, Freddy. I love you. Eh? Ena anje wonsam de me pa kire wa ne se obiara wo nyansa but nyansa ekura wo ne nyansa ben eye fam ha nyansa ahombo ne nyansa eni tie nyansa
nyansa ye didi awuo nyansa ye de kasatia creator no nyansa be na kura wo sabre obiara wo nyansa na level be and wadro hwe na wo nyansa no anje wo nsam mediasi obetimi afre me na ma ne me to so ene gu me din na se no kitwa bia nsua sponsor na ya wada obade adma mintimi nya dan emra meni obi o sponsor me nipa mako bade nya wadom ma me maboafo ya we nhira mo onya mako maso ade ma mo kasimi bobodin a wanya ma mo obi din pe na ma ya yepe mu ni mo mesere obade ya we se ono o hira oni maboafo o nhira o nyina no nyo obi akoma so ade ma wo na ba bi obi bi di support nkwaje sem no yawe o mama yuwa mudidi mu nsada on fando ba ya show me zia so na bibiara no mudi mu sawura mboto mu a ensi bibi so na mutimi fan support obade ya wadwuma na musu nya bi fa mo bra nemu dia me ka che wa ne se hwe na wunyanse kura wo no